right motheletši wa Mutse community a radio gona fa le go 96 number 3 a ye fema re a leboga ka go rialo moroka jwale re a namela ngwaneshu a ke tšee sebaka se ke go dumediše semmušo ebile ke go amogele ebile ke tshepe gore o bile letšatši le lebotse a letšatši la labone lokiša makopelwana a ga ntulela gabotse makopelwana a ga ntulela gabotse ga a dule gabotse nke re tle re kweng gore na gabotse batho ba babelwa kae moroka a ke tšee sebaka se mmaswi ke tšee sebaka se ke go tamiše monna gešo ebile ko go amogelelane go lapitšentše kgolo leo le beputšego tharolo ya mathata moroka a ke go leboge malome ka kapa ke go tamiše a mašweu madume re a amogela a ke go leboge kudu ke dumediša magoši ya gaborena ke a le dumediša baruti ba porofeta mangaka a setšo ke a le dumediša balatedi ba bagolo le batheeletši le bathekgi ba radio kgolo ya Mutse community radio station re a letamiša ka dikgokaganyong tša leago balli ba gaborena re a letama mangaka a gaborena a setšo ba porofeta baruti re a letamiša magagešo a re swarišaneng re berekišaneng re thušaneng ka mokgwa re ka kgonang ka gona magagešo kgweding ye botse ya batho ba bomme le bona re a batama re tšweleng pele re ba hlompheng ska kry-a bomme ba tlaišwa ke rena baetapele ba tlaiša ke batho ba ba swanetšeng go llela go bona bomme kgweding ya lena e botse banna re le teketleng ka yona le seke la tlaišiwa le beng le bophelo bo bokaone batswadi baka le kae a wa nna re gona ke ba gama baso ko nokaneng olai le tswa ka nokaneng all right ba gama baso ke malome ka kapa ka mo o tla le fa melao ya kgašo ya a ke go leboge moroka ebile ke dumediše le ba gama baso tswa lefaseng la nokaneng ke leetonyana moroka ke leetonyana ke kua thoko tšela tša bomma metlha ke boraputukwane bo ka tšibane gona kua ba gešo ba gama baso ke ka pitšentše kgolo ka mo ke gona go Mutse community radio re a le dumediša ebile re a le amogela ebile re lebogege le kgonne go fihla le kgonne go tseba gore motho gore a hwetše thušo ke gore o swanetše a goelele ke moka ga a goelela go be le ba batla mokwang ka mo pitšentše kgolo magagešo e le ngaka moremi ngaka ya setšo o mo go tla go kwa mathata a lena a nnete ao e lego gore le tlaišega godimo ga ona ebile le tloga le nyaka thušo godimo ga ona se re se kgopelago mo ke hlomphano ka fa re apeše mpolelo ge re bolela re se ke ra bitša dingaka ka maina ra bitša baporofeta ka maina ra bitša dikereke ka maina re se ke ra tsenana ka ganong ge e ka ba go tla fihla nako ya gore go huthumale wa nyakang go bolela o no emiša letsogo ke moka re tlabe re mo lebeletše ra mo šupa gore a kgone go bolela ke moka gore re tle re kgone go fana sebaka gabotse polelo re a eapeša bagešo re se ke ra ntšha mantšo ao a lomelago ko tsebeng ya motheeletše gae polelo re no e bea gabotse e hlape ka baka la re seyalemoya se ke seyalemoya se e leng gore se theeletša ke batho ba bagolo le ba bannyane gomme dilo ka moka ga tšona tše di bolelwang ka mo e swanetše e be tše e leng gore di tla re ge di fihla tsebeng ya oe o mogolo tša fihla gabotse tsebeng ya o monnyane tša fihla gabotse re a leboga ka gore rialo se sengwe gape ge re botšišwa dipotšišo ba gešo re arabe ke nto re e botšišwang re se ke ra botšiša potšišo o mongwe a arabela go ya kua wa kry a sa arabe nto re e nyakang se segologologologolo se re se kgopelang go balli ka moka ba batlang mo pitšentše kgolo magagešo ke nnete fela tafoleng e ka ba bohloko ga kakang e ka ješa dihlong ga kakang e fela ke yona e re inyakang ka baka la gore ke yona ye e tlang go dia gore mogala bo ke a tla tseba gore ga ya go le thuša o le thuša godimo gaeng a kere wa tseba re ge o ka re o ya ngakeng ya sekgowa wa fihla kua wa re kopa ke tlhogo mara wena o tseba gore o bolaya ke maoto ngaka e tlo go alafa maoto tlhogo ya tšwela pele ya opa
mara ge o fitla ngakeng o re kopa ke tlhogo o bolela nnete ba lafa tlhogo ke moka wa khutša jwale re tlo tsena go titsebisheng ga lena ke tlo thoma ka kgaitsedi ya ka mola a no titsebisha re ke ena mang o tswa kae ke moka kgaitsedi ya ka latele ka fa pele re ka tle ra tsena ditabeng Thobela le kae a re gona re gona le kae bona wa bolela mo ke Martha Mabaso tswa lefatshe la Nokaneng o ya kgaitsedi nna ke ba hape ke dumedisa nna ke Thato Mabaso o tswa Nokaneng eo re a leboga ke moka morokankeke ba bapalle Ntwane pele re tsena ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a leboga kgaitsedi tšaka le ka napela a tsena ditabeng ne ke tlile ka mabapi a ko hae like o na le dilo ko jarateng ene o na le dilo ko jarateng ga robale ko like ene o na le diphoofolo dikatse di wetlhalogana dilo tse kore like a re tso ke tsa ko kae bjang ka re di se re biditse motho or a tlo bereka okay sharp after bereka still lo tse di sensa le teng ene ka montlong e kholo ke fela ke bona moriti wa selo se sentse se phafo ka re sa tshaba e se le ke ngwalla mo kara wa mo se re biditse motho re go tla ba kaone selo se sona ntwe le bonang le bona selo sa mohuta mama na last la bofelo ke bona tlile ka re ke phofolong ya o tshosa mo ene se mo e lebella ke motho wa monna ke mmele kwa monna mara mo ke ntong wa o tshosa o ka re tshweni o ka re katse o ka re noga o ka reng e nyakile go swana le eng ntshweo ko like ya tshosa se se o ka re ka e hlalosa ka mo nna ke rata go bolela nna ntwe sentse ko hae ba e bolela so ke motho o bontšhiwane nna ntwe nkile ka e bona ntwela e kgone go fetoga moshimane e kgone go fetoga ntate o mogolo batswadi ke tlo gopela gore ka kua ke tsore ba tshugile goba mathata a bona ke eng kgaitsedi yaka thomang ditaba ga botse mo le thomileng go tlabega gona le tsona le se ke la topa kua la topa mo la topa mo go tloga mo mathata a ga Mabaso a thomileng gona a tšeng gona mo letleng le ona ga botse nna selo se he ke se bona selo se sa mara time se tla o ka re ke moriti wa teng ko montsho hore wa e lebella ka tlhoafalo ya nyamela e le dirang ntwe sese nna ntshole sa teletši like ke robetse khone utlwa like o ka re ya gore ke utlwa footstepenyana se kanyana mo utlwa ka re like selo sa o hatella e le dirang nna le nna intira se hateledi heita fela a ite pepe ka mebele ya lena a e fetoge molekani mo go lena e tlo e fetoga re kgopela ditaba re di go lena le se ke la tšhaba go bolela yena ya ira yona bana batho ba ga Mabaso maybe ba tshogile a ra tshoga batho ba ga Mabaso nna ke rata go bolela wena o nyako bolela nna ke na le tshogo problem batho ba ga nna Mabaso ke kgopela go bolela nna ntwe e thomile ntwe e le molekane ne since ke tsena kereke ya apostolo ke apara motlamo ke robala ka tuku e tshweu hone beno he itla ira sa hateledi ne ke rapele e tšhabe mara ye le tshwenyang kudu ntle le nto ke eng gape ye nngwe ba ga Mabaso re fe ke yona o na le tshwenyo ke yona o na le tshwenyo o ka re papadimo o na le tshwenyo nke re le thušeng
a re le thušeng re mmerekong a ke re motho and re leng mmerekong a ra dumella lena gore le tle mo because go sene batho ba e leng gore ga ba gona gore ba tlatla re gopela le re jeng serious and re gopela re le jeng le motheletši kua ga e serious ge ke le wa ga maubane ka kua ga maubane ke go ne le mathata a ga maubane ke a tseba gore a thomile kae e le ge go diragala eng mohlomongwe a ka be a hlotše ke eng re gopela gore go tloga mo le thomileng go bona gore ka mo gae mathata a gona a thomile kae go diragalang eng ene a thoma jwang a tla jwang go fitla le kgono. Okay, sorry na mama ka o re ka nako le no thomo ba makoti ha mabaso ntwe ne irahala ona ka mkho ke ntwa gale e mama ka e tlhalosa a re ngwana ka motšing ke sa nyala ka mona ntse go lo re go bjago le tlo shala nna morago ne lena le shale nna morago ya le bushisha gore le tlo gore ke a kae mama re a thoma balo kua ga mabaso ka lapeng le la o dula ga geno ga ga bommago go ba ka la alright lapa le neng le bothata kudu ke le lefe ke la geno go ba ke la ga bommago go hae ke la geno o keng le wena ke la se bona go hae alright ka malapeng la geno le bulukile batho ba kae ne ke hola ra molwaka alright ene se bona ba bulukile like nako ba setse ba sa nna bo ragadi ya ka ba setse ba sa nna alright a re dire so le bulukile batho ba bantšha kere mo gare ga batho ba mahua le hulele le tlabileng ke le lefe ke la butaka go diragetseng ka le hula bute a butaka ba motheletse poison sebakwa no ne le tsa poison mo bjale ba le go jwale alright ka morago ga le hula bute ke eng se se tlileng ka gare ga lapa sa go le makatša le a molora buti le bonang la re molora re bona diteo le lora a dirang like a tla mo rena wa tla mo le re motho tsuko na re mo kreile ka January a tlo bereka a mo robatsa ra tsholo o igala re molora alright ge le shala le roba tša buti o be a le tshwenya o be a le tshwenya jwang ko like dilo di sa last tongolongolongo ke eng e be sa last dijo le bupi alright okay after mo robatsa re sa mmona ka mkhola and then lapa le shetše le wena se se kwena o mogolo go bana mama ka ke mzalwane o le ke ela rometseng a re bana ba ka khopelo tsamaye mama o tsena kereke ya bazalwane ye itseng yena ka se khone go tla tumelwa ya modumele mara gore motho a tla tlo bereka hana bothata papa ka ke ara wa bana ba ka tsamayang ka khotso wena ka se khone go tla bothata bo le leng ka gare ga bona ne mama o ka gare ga tumelo itseng swanetse re hlompe tumelo ya mama ntho nna ke nyakang go ikwishisha lena le bana ka gare ga lapa go swanetse go be di-party go be manyalo go be bose go bontšhe gore go na le bophelo ana lena le tsefela ke eng jwale ka ge le bana ba ka kua ga mabaso a re kry mebereko alright ke kule wena re o tsena kereke tsoko le wena wena se se o lokela keng o sa le moswa kudu mo ileng gore o ka napa wa no re jwa le gona tša bophelo di mpaletse nna no ke dithekisetsa ke rekisa ntho butle ke a rekisa for customer alright gore ke itirele dilo because ke na le bana ba bedi le rumile ke batswadi ke batswadi ba re moremi a le thushe kang a thusa ka go hae situation e leng kwa ka botse le nyaka moremi a tla le thushe ka go tlosha thokolosi e leng ka gae ntongolongwe boele o tsike e be normal go phela tsona le batho ba bang alright le nyaka re no tlosha thokolosi e fela and then le kgone go loka alright
go lebeletse lelapa lela la geno le thomile go senyeganeng sese wena o mogolo go ne tšeo ka di tsebang cause nna mama ka ore from a thoma go nna ka mo e ba makoti no ntse go le ona ka mokgo thokolosi e ntse e le gona ke mola ke botsisitse gore lapa le ke la mmago le papago goba lapa le ke la gabo papago na ke la papa ka ke la spawn papa ke last born ya boragadi ba tswa ditene ba sala papa o ka mola ga botse go bolokilwe tate mogolo wa lena fela le ngwana motei wa papago lena ba boragadi ba tšo bolokela malapeng a bona nka botsamaya ka mo ka re ne go sala bannyane alright le ya kwala bana besho ke nagana gore ka mo malome ka kapa re tlo iruma ka pela ra tsentšha ba le ba bangwe kudu ka mo ge ke ba thieditše ba lla ka thokolosi fela le sana le bothata ba rena le rena e tla nnatso nna ke na le bothata ntate moremi ne ke na le bana ba betši ke a ba belega bana ba no didimala dula stele mo stulong sorry dula stele mo stulong o dule microphone o bolelle mo microphone ke bele wa mathomo ka 2018 a tlhokofala nana le 4 months ka 2022 le yena still a tlhokofala a ba lwala ba re bana ba tlhokofala ba na le go fetša go belega fela o ke ba belega o mathomo nana le 4 months o bedi o nana le 6 weeks ba no homola a ba lwale a ba re ba no homola like ba re o ile bana o beile ngwana o mo robaditse ho tswa mo lebella ngwana awa alright ene se ke na le ngwana mshimane o timela ke diaparo go diaparo di a timela so now and then a ritso di a kae last go betse letso ko sekolong after letso mo da sa tla check up go spetlela sa memetlhake e ba maoto o fisa ke ketlela metsi a ritso botlhatsa ke sesi wa tseba gore ke enne la palela la bolena lena le mathata wa bona fela ka lebaka la ge batswadi ba le ka gare ga ditumelo tše di itseng ke kwešiša gore le bona re swanetše re hlomphe tumelo tša bona se re swanetše re se dumele ke ge ba le dumeletše lena gore letle keno ene ba re ga ba gane ka lapa ge ile gore go a kgonagala ka gare ga lapa re ka tla ra bereka akere lapa ka bolona le na le dira wena ka bowena o na le dira tše di go šetše morago ge o le mosadi o gatlhana le monna wa gago o na le manaba a gage wena o ne manaba a gage manaba la ga a gatlhana a ketimela godimo ga bana ge ba kry-a le sela šireletša bana ba lena go ba bonolo go bona gore ba direng ba tšee masea modimo a sena go molato wa ikwešiša so ngwana wa lesea a no robala fela ga no robala fela ene ge o ka bona o e ba le bana ba berekela go tlhokofala ka go latelana e ba bothata ka lebaka la gore batho ba ga borena ba kgona go tsoša ngwana o motee gore o ga fetša go robala bitšeo o ga fetša go robala bitšeo o ga fetša go robala bitšeo wa mmana ngwana wa gago a hlagelang ke dikotsi ka gona o na le bothata batho ba bantši ge ba fetša go hlokofalela ke bana a ba hlapiše bana ba bang ba ba leng gona ka mogare ga lapa ba ba tlogela ka leswiswi la makhu a bang gona a bana ba bo bona and then go ba bonolo go batho ba ba bošego gore ba kgone go berekiša bana ba le ba robetšeng go kry-a ba go bane ba ka gare ga leswiswi leng wa ikwešiša so go bohlokwa gore ka gare ga lapa ga go ka ba le lehu la ngwana o motee wa borena re hlape gore le ge ba ka re ba leka go berekiša ba kry-ile gore se ba nyakang gore bo a se dire a palele ko go ka se dira wa ikwešiša bana ba ka moka ba robetšeng ba gago le dirileng le ba roba dišitše goba ka ge ka gae go le batho ba dikereke leno bitša ena mothotsoko o ne a tlile ka january ile a ra pheta taelo eo mara le bonala le se la kgotsofalela mothotsoko o gantši yena ge le bolela le yena o re ba di bone jwang yena o ne a bone gore yena o feditse a ke re mama re kgona go nyaka ngaka ne and then ge re nyakile ngaka ya bereka go bohlokwa go botša ngaka gore ngaka o berekile mara a re robale yona le pelaelo e solosoloso e le mmotša o reng yena o re aowa o ta loka le ile la tloga la buela go yena gape ne re fela re mfounela ra go tlo loka alright
ene nngwe ya ka kore mathata a ka kore ke na le pain ka maleng ko like kutla botlhoko nka re ba le ka dimpa ka rona le something sa move ka maleng ene ke na le tlhonya le nngwe ya nkopa ka re nka betha ka ntwe ka tlhofase tlhogo e tlo go opa mama ntle le boloi o ne stress a gone motho a ka amogelang mathata maka a wena o neng le ona a no re o tla dula le ona go tla loka go tlhokofalela ke ngwana o se ka tseba gore go tlile jwang ke bolwetse gobane o ne dipotšišo tša ka mehla le ka mehla tšeo sa kry-eng dikarabo tša gona so go bohlokwa gore o consulte o kry-e gore na ntho e tlile jwang o tlo o kgone go fola wa ikwešiša kgopolo e nyaka gore ge e dipotšiša se sengwe e kry-e karabo mara go o ka kry-e o dipotšiša dilo mara o sa kry-e dikarabo o thoma go ba le stress and stress se thoma go dirang se kgona go gobatša mmele ka bona mmele wa lapa gore ke robale ya so hlogo ye e re ka enyakišiša gabotse o tlo kry-e le gore no a go boloi a ikhutše kgopolwa gago e balabaletše ruri and-e a gone gore o seke wa balabala o hlokofalela ke bana teng yeng re swanetše re e lebelele ngwana ba kgona go mo gobatša a sa le ka teng ya mmage ka re mohuba o a ya so re swanetše re lebelele gore bana ba gore ba tla ba šala ba robala go tlile jwang wa ikwešiša that's why ge re re motho ge a iphepela o swanetše go dula ka go itota wa ikwešiša so yeo se ke ya tshwenyega ke tlo go lebelela teng ye tlhogo ye le gona re tla e lebelela and then re bone gore gabotse bana ba le ba bangwe ba le ba speech jwang fela ye nna ke nyakang go go botša yona mathata a ka moka gore re tle re ya kgone re swanetše gore re tle re kopane le batswadi ba gago amen gobane mathata go ne le kgonagalo ya gore a tsene ka gare ga lapa ge mama a etla ka gare ga lapa lela lapa le e leng gore ke la gabo mošalalapeng le ne le bothata ke lapa la batho and lapa la batho o le kry-a le ne le mokgao wa gona and ge wena o tsena ka mola gare ga lapa le la go na le mekgao and ge mme a le dikerekeng tsoko papa a le kerekeng tsoko go thoma go ba bothata why ka gare ga lapa a go nyakege tumelo tše ntši gobane ge go etla tumelo tše ntši go thoma go tsoga tlhakatlhakano le ka gare ga sedimo sa lapa leo wa ikwešiša so ye e tlo nyaka gore ke dule fase le bo mama gago nna ke ngaka ya setšo mmereko wa ka ke go bereka go hlomolola motlwa mo go ba bang gomme motho ge e le gore ke mokereke ya kgona go tsena kereke a tekela kerekeng ka mokgwa go swanetšeng ka go akere nna nka se re ke tlo go bereka le ebile o bontšha le morago ka mehla le ka mehla le ka mehla nna mmereko wa ka ke go alafa mo go ba bang ke go tloša se se tshwenyang then motho a kgona go tsena kereke akere so ka go gare ga lapa a go nyakege wa yeng kerekeng ye wa ye kerekeng ye wa ye kerekeng ye wa yeng kerekeng ye ge e le gore le tshwenya ke thokolosi ke tla itloša akere then ge ke fetša go itloša la hlapa la diatše ka moka le di dirang akere then la fetša la rapela modimo ka mokgo lena le nyakang wa ikwešiša ge go ne se se le tlabang and then la tšwa go swana le lekgono le tšwele la re le nyaka go tseba gore bothata bokae akere dikereke re ka se kgethele batho gore ba tsene efe mo motho a lokologang a e gona mara fela ke no ba ke le lemoša ka gore nako nngwe le tlo re ngaka ga e bereke ka gore wena wa kerekeng ba go fase ola o a mo go so ba mo fase ola o rapela ka thapelo so ka mogare ga lapa ka mo go ne le dihlare ka mogare ga lapa wa ikwešiša so ke dilo tše ding e leng gore santse re dudulele fase ka gore mo gongwe ka tlo wa kry-a ile gore re ya tekgobatša and-e wa bona motho mo bophelong ga a šala tla ya tumelong e e rileng o ba le mabaka a mo phušang wa kwešiša that's why a ke nyake go ba motho wa go nyatša ditumelo tša batho no a ke nyake go tepona ke le seemong seo a ke nyake go tepona ka le la matšatši ke ahlola batho ba bangwe that's why ke re nna ge le tlile mo ebile le dumeletše ke mme ke a thaba so ke tla tloša ye e tshwenyang fela batswadi ba tlo nyakega lapa lela la gabo lena la re a kgolwa lena la gabo papa go lena batho ba bo papa go lena ba na le kwano ka bo bona
ge lapa le sene kwano mo go seneng kwano a gone lotse botse o nkwishisha lapa le leng gore le na le dintwa le na le mahu lapa le leng gore le na le dintwa le na le malwetse lapa le leng gore le na le dintwa a le no tswelo pele lapa le leng gore le na le dintwa a gone khotso a gone bophelo ka gare ga lona o tsebe gore ge leloko la ga bo papa go lelwa go tlo go bala mmago le papa go gobane ke bona ba leng ka gare ga motsola mmago a o dutseng ke la gala wa fisha ene gore dilo tse di leng ka mola di tla di tloge di nyakišišwe go tloga mathomong ge mmago a tla ba a šala a itla go tsena ka gare ga lapa lele ke mo kereng ke mola o kolela mathomo go botša ke lapa lela ke la malla re ke ga bolene ke ga tate mogolo wa lena tate ke last born mo go bana ba masogana ka gare ga lapa lele le ne le bothata lapa lela le nyaka go tloga le lokišiwa ka nnete re le nyakolle lapa lela re kry-e gore bothata bo tswa kae abuti o tšheletswe o swanetse go nyakišišwa before motho o ka morobatša o swanetse o nyake go tseba gore na lekhu la gage le tlile jwang a re ne robatša motho go ne le batho ba hlokang go robatšiwa go ne le batho ba hlokang go ya go itwela motho e leng gore o hlokofetse e se thato ya modimo goba a gapeletša ke gore motho a mo tšeele bophelo ka kgang o ka se morobatše ga se be a tetwela kgotsofala o ka se morobatše ka mokgo wena o nyakang cause o robetse a kwatile so moya wala wa gage o salwa so o swanetse o dumelele alwe le bao ba mojileng ba fetse and then a fetse a robale wa ikwishisha so se se ka mo le yena wa lla gore no le nna ke ne bophelo nto ya ntshwenya go tseba mang gore nto e le tshwenyang ke serithi sa yena o la tlhokofetseng se a bua se atla ka mogare ga lapa se a lagama go tseba mang gore ntho e le tshwenyang le reng le bona monna le bona eng ke batho ba ba ga bolena ba robetseng ba bua ba tla ba letlaiša ya kgona ga then ntwe ke ka le nna ka montlong ye kgolo he nka ya ka mola o kra ke tlhaso wa shene ka re moruti o fela ore thokolosi mama di a fapana go na le ya go dula ka ntlong go na le ya go dula ka gare ga di-wardrobe go ne le ya go dula ka godimo ga ntlo go ne le ya go dula ka gare ga ceiling go na le thokolosi ya go sepela le motho go na le thokolosi ya go sepela le koloi go na le thokolosi e nngwe o kgona gore ge o tswele ka mogare ga lapa la geno go ile go robala mo gongwe e se ke ya go tshwenya go na le thokolosi e nngwe ge o dutse ka mokamoreng goba ka ntlo ka mokana ga yona o kry-e tshwenya kgona e tee ande kudu e tshwenya ditlhogong mo motho a robalang ka mogare ga selingono o kry-e kokota gona mo godimo ga ditlhogo tša gago ya go swarisa segateleng go na le thokolosi e leng gore e ne le kamora ye e ownang ka mogare ga lapa nako ngwe kore di-oldropo di duma bošego thokolosi di a fapana le dihlare goba dikere ditaelo tša go ntšha thokolosi a di swane go bohlokwa gore re tsebe gore thokolosi ye wena o sepelang le yona ke efe go na le thokolosi e nyakang noka go na le thokolosi e nyakang gore o e role thabeng go na le thokolosi e santseng o e role mo dolong go na le thokolosi ye e leng gore motho ge a itloša e swanetse re ye go e rola mo e leng gore ba mohlametše yona gona go na le thokolosi e santse re ye go itloša ka gae so thokolosi ke phoofolo ye e leng gore matšatšieng a bolokgono batho ba ietišitše pele go senya maphelo a batho o tsena ka gare ga dikoloto go hloya ke batho e kgone go tsentšha ka gare ga kgolego e kgone go tsentšha ka gare ga sepetlele e kgona go go bitša e go iše tseleng o bo thule ke koloi thokolosi ke lengeloi le lengwe le lebe le e leng gore ba le sepediša maphelong a batho so re lwa le yona ka mekgwa go fapana re lwa le yona ka mekgwa ya go fapana ke go bia le yona so mama go na le thokolosi ya go raka molekane go na le thokolosi ya go raka mmereko go na le thokolosi ya go raka lenyalo go na le thokolosi ya go bolaya bana o nkwešiša go na le thokolosi ya go hlola lešata go na le thokolosi e leng gore ka mogare ga lapa ba babedi ba bararo ge ba ka nonwa fela re a tseba gore o swanetse go be le lešata ba ikwešiša ba e hlama ka moroko kore wa ntshe gano thoma gano ba le bjala
go tshwanetse gore go no tsoga dintwa moo wa ikwešiša thokolosi tše di a fapana that's why ke re le go rolwa ga tsona go a fapana ene go ka kry-a lapa le sa tlela ke dithokolosi so wa kry-a ile gore le lapa le la gabo lena la gabo papa go le lena le lona le na le meleko wa kry-a ile gore batho ba le ba gabo papa go lena le bona ga ba kwane ene ka gare ga go hloka kwano ga bona and then ba sa bua gape mo gongwe ba šupa-šupana ka menwana e sa le mathata a mangwe gape wa kry-a ile gore le lapa le lona mo le beilweng gona le beilwe plekeng e thata ye e leng gore le šetše morago le gona e sa le bothata bo bong gape so lena le bana le tlo leka gore le nyaka go tsoša lapa la bolena fela boima le mathata a lapa le la bolena a ka godimo ga diatla tša lena kore go nyakega batswadi gore lapa le la le feleletše le loka le ema gabotse ande a se gantšhi lapa le ka no tlaišega so medimo ya ka molaene le maatla kudu ge lapa le tlaišega so pele ba babe ba raka sedimo sa ka mogare ga lapa gore se seke sa ba le maatla gore ba kgone go laola lapa le la gabo papa go lena so lena le bana le tlo go ga boima ka mona nkwešiša lapa a se la go no re le no boloka le bolokile lapa o sa le moswa kudu se se gore o ka bošitše o bolokile bana ba babedi bana ba gago ba bolaya ke nthwele ke go botšang ke re go na le thokolosi ya go kgama masea ya go bolaya bana so that's why ngwana ga a fetša go belegwa go le bohlokwa gore o mo šireletše gobane lefatshe le a le sa le swana lela la kua moragong re phela le batho ba ba sa re rateng ene ba e leng gore matšatšing a bolokono a ba pretend ba go bontšha straight gore a ke go nyaka so o swanetše gore se sengwe le se sengwe se o neng le sona e ka ba le ge e ka ba ka pudi go banko o išireletše gobane go o sa išireletše motho o mo botlo o notla a e latelela a e gobatša o e lebeletše a go bontšha gore nna ke a gobatša batswadi ba lena ke kwešiša gore ba lapile ene lena le leka go tsoša dihlogo re swanetše re le šireletše gobane ntwa ye le yang go elwa gore lapa lela le loke a se nyane se se ke kgolo lapa lela la bolena le ile la nyadiša gape a go bohlokwa gore ka gae go no ba le bana e be makgare ba mabotse ba swanele be ba ba šweu ba seke ba nyalwa le ge e ka ba ba swana ba seke ba nyalwa a sanka ona lenyalo ko gae no ga go le kgarebe e apara roko ka mo gae santše tšatši le lengetswe lena le tlano bere ka go jika-jika ka mo gae mehle le mehle a go bose mokibelo tšatši le leng ba ra wa re ya lenyalong la ntate maubane wena la gago le tlaneng gape mo lefaseng banna la tla go kgabiša ba ikwešiša ene le ka seno lata banna la re tla le re nyaleng re gona wa ikwešiša so le hloka thušo sese le hloka thušo kudu go diragetšeng ka dithuto tša gago tshwanyana nna a ka fetsa sekolo nna molato kile ka re ka lwala seno ke ra 18 years ka lwala morogo goreng maaka o decide gore ke tlogele sekolo ka mo kgopela gore at least hens ne ke tloela sekolo ke ye at least go ira dilo tsa matsogo mamaka a sebana le bothata ke nako ntse a sentsana a bereka mo le tshwanetse gore ba nkise sekolong sa matsogo ai batswadi ba ka ba jika-jika like go lwala ga go be go le jwang sese like ne ke phela ke re he ke a dikgweding ke tshwara ke di-period pain tsa teng tsona di a mmakatsa tse e leng gore di ntshwere ka mokgwa he ke tshwanetse gore ke je ke a hlatsa ke tloelenyana mola ke nne mola he dithomo di itswela malala a homola ke a thoma ke ba kaone ile ka ba le bothata bo until mama nkisa go doctor engwe
ko Varambata. So doctor ela a ntha gore ke di side effects tsa bo premature. Ko ma premature mo na le drops tse dingwe ba tshella tsona every day ba rothetsa tsona. So dira o bana le gase e ntši ka mo maleng. So gase ela ke yona e ntirang gore ke tshware ke di period pain ke tlhakatlhakane. So ka tsa treatment ke beletse high to nona le injection e ntlhaba ka yona. From there ka fola ke ile habedi fela ko yena. From there ka fola. All right. No, a gona bothata se se re tlo le thusha lena solanka le tlile re tlo le ka matla ka nako e sa le gona di gona tše e leng gore le ka di dira le ka go tsoša maphelo a lena ka ya so re tla le ka re boneng gore le thusha jwang ba gešo re boneng gore re bereka jwang a ke tsebe malome ka kapa ya a ke go leboge moroka kgaitsedi o first born ga reng kwa bofo ba bang ba kae first born o teng a isa ka toropong ene wa boraro o wa bobedi ke a tlhokofetseng wa boraro ke a isa ka bofo ke nna o na le moshimana ntatellang o tla o 6 3 girls 3 boys. Okay. Kgaitsedi ka ke kwele o bolela ka taba ya gore kapa ke kwele le bolela ka taba ya gore mme motswadi o tsena kereke e rileng tate o tsena yang Yes, you. and then wena o tsena apostol Wena o tsena apostol le two. and then ka gare ga kereke tše wena o tsena yang Nna le yena o tsena o le tsena kereke e one kore ka sontaga lena le ya jwa le ya kowe mama o ya kowe tate o ya kowe and then ka gare ga dikereke tše ile tše tharo gape ge le ne le mathata le kgona go ya go dingaka tsoko gore di tle di le thuše jwale kore re bola ka tumelo a bone jwale re bola ka tumelo a bo 4 ye e leng gore ka mo gae tša bona ke tše tharo ya bone ke ya ngaka ke a ngaka tsoko ya wa bona moroka lapa la gabo batho ba ke le boima ene ga le tlo ba sempolo kapa ga ba tlo ba sempolo go recovera gore maphelo a bona a boele sekeng a go tlo ba sempolo go ne dilo tše dingwe tše e leng gore ge nke be batswadi ba le gona be ba tlo di fetola bokaone kudu go feta ka mokgwa bona ba di fetolang ka gona ya sa mathomo a re tsebe gore na bophelo ba ka gae bojwang mara bo re bontšha gore ntle le di-family tša botate borakgadi bo mamang le bona ka molapeng la ga bo bona ga go ne kwano ya lebaka la gore go seke go ba le kwano ko gore ka gae go tsenwa kereke e tee seng kereke tše pedi ge tate a kgona go tsena ya gage mma a tsena ya gage mola batho ba e le monna le mosadi then e thoma go bontšha gona moo gore go ne go se berekišane ga botse kapa go ne go se phedišane ga botse ka gare ga maphelo a bona bana ba re ge ba gola ba tšea ya bona ba tlogela ya mma ba tlogela ya papa ba tšea ya bona tsela kgaitsedi ya ka o boletše ka taba ya gore tokološi ye e leng gona ka gae le boletše le ka tšhwene ke tsebe gore ke tšhwene goba ke tokološi goba keng o boletše gore e thomile e le molekane wa gago ke go kwele gabotse ke ra wena go kwele gabotse a kere and then o be o ne mengwe ge mekae ka nako eo nna ke na le bo 29 years boma 16 years somewhere more and then e ditira molekane go wena e go tlaiša ka tša thobalano and then ya wa lamolela ke ge o tšea kereke o e tsenang gone jwale ya ba gore wa dikhutša mara o sa bone tše o sa di bonang ntle le gore e sa go tlaiša go sane tše o sa di bonang tsatse le nyale ka go e utlwa gore he e tla yo tshwarisa sa atelele se sengwe
wa thoma wa rapela ka mo pelong go thoma ntse go rapela ya tšha gore wa utlwa gore baneng ya o phenyiwa ya tšhaba ka morumong jwaleng ke le re botse mo kgašedi jaaka maso ka mo matlhakoreng a masogana dilo di tsamaya ga botse bona ka mokgwa re bona mo setilong gona ka mokgwa le noši moroka ya mo o tlo o swarang ngala ya bothata ke dumelana le wena gore re tlo tlhoka gore re kopane le batswadi ba batho ba le ge ka sebe mo radio mare re tlhoka gore re kopane le bona ka gore la tseba ka gae ge go sene kwano le ge ngaka e ka tla ya diraeng go tlo no swana because lena ka bolena le tlhoka go ba clean ka mogare sa mathomo ge tate a tsena kereke ya gage go ra rudi a tša gage ka molapeng mme le yena o dia tša gage tša go rapela tša go dia eng and then ba le bona ba dia tša bona a kere motho molomo moroka mo a tsamayang gona go ra ke mo a kry-ang tšhireletšo gona ba mofa tše ba mofang tšona gore a ditšhireletše dilo tše ka moka ga tšona ba batlang le tšona di ba šireletša di tla ka lapeng le one ene tate le mme ba robala koboete ba tsena ba tumelong tša go fapana o hlapile ka seso o tsene thapelo so so a go tlo ba bonolo bana beso mara a re no reng jwale ka ge le tlile re tlo leka ka mokgwa re ka kgonang ka gona gore re kopane le batswadi ba lena and then re kgoneng go kwa gore na mathata a ka mola gae ga botse king and then ntwe e hlotšeng ditumelo tše tše ntšhi ka mogae king ka baka la gore ke kwešiša gore a kere mmago bana ba utlile jwale ka makoti ga etla o kry-ile tumelo ye e feng ye e leng gore yena o paletše ke go e latela then a tšwela pele ka ya gage kapa a tšea ya gage and then ke nagana gore ke gona mo re tlo kgonang go kry-a foundation ya gona ga botse ya yona ga botse ya ke nnete maobane mane go nyakega batswadi ba ge šole botša nnete malome ka kapa gobane ye e diregang ka molalapeng la bolena a se yona total bona tate o tla letše o tšwa kerekeng baruti ba mo file diporofeto le tšwa kerekeng baruti ba le file diporofeto ke mama o tšwa kerekeng baruti ba mo file diporofeto ke ngaka o tlile le yena o dirile tša gage wa e bona re lapa le ka bolona like ana a kere ge ngaka e tla moroka ge e fihla e šia tša go hlapa a kere ya bereka motse ge e fihla ya šia tša go hlapa ya šia tše di šiang tša go tšhuma tša go diang tša go diang ene go aka gore ngaka e tlang ke ngaka mohutamana nna malome ka kapa ke so ke bere ke kgona gore ke gahlane le motho a mpotse gore no mane moremi ke nyaka go bereka motse wa ka mara ko duma ka skereke then ke a bolela tate o kerekeng e feng ke kerekeng e so no man a ke go thushe ka tše and then nna mane ke tsebana le moruti tsoko man o ne letsogo le le botse man a ke nyake motse wa gago ko o gahlantšhe a ke bolele le mogalabo e be yena a išang letsogo kua go wena lebaka ke gore se se motse a o nyake tlhakatlhakana no motse a o nyake tlhakatlhakana wa ikwešiša so go bohlokwa gore go swana le rena go bona baruti ba bangwe goba batho ba bangwe ba dikereke ba ba swereng tumelo ya bona ya kereke ga botse le be le kwano gobane go le mo gong kua pele o tlo ba hlokang wa bona ge motse o swana le o a kere tate o te tsenela kereke e rileng mo gongwe ye ba šitšeng ba e boletše ya mokamedi ke kgona gore no mane go ne moruti o mongwe ke motsebang mane bonana le moruti o nna ke go thuše mo go ba bang and then a rieso and then ga a feditše o tla mpotša ra bona gore re ditšea re ya kae ba ikwešiša then le tlo ba right nto kgolo ye nyakagang ka molagae ke go dira nto e tee le e dire le le ka moka a go tlo le thuša gore go njwe le ba re ro bereka motse re ka ya go bereka motse o lagane thokolo sieki e sepela le serithi sa mma a thušege then nto le sa le ka gae
nako ngwa e sepele le mma e sepela le tate re bereka motsola re tlogela tate o dula ka mogare ga lapa ga ne nto e mo gongwe tiphitlhile ka mo toropong ya tate diaparong tša tate a thušege mo gongwe e sepela mme o tla le batho ba gage ba go rapela ba rapelela mme ntwela e sepela le wena gore no nna nna le seke la nthapelela tene nambile ntwela e tsamaya wa bona ke mo re reng go bohlokwa go kry-a tsela ya kwano gore ka moka re kwane re kgetheng e tee re e direng and then re e fe nako then re e boneng then ge e ka se re berekele then re yang go kgetha ya o mongwe re e fe nako and then ge e sa re berekele re kgetheng ya o mongwe re e fe nako e tee yona e tlo bereka a gona re dilo ka moka di ka gana ka gore ye nngwe ye e batlaišang ke gore a ba tsebe gore ba thuša keng a kere ge dilo e le tšentši go swana le ge o ka re o le wa ga moremi ngakeng wa boa wa ngakeng ye nngwe wa boa wa ya go yengwe le ge o thuša ga o sa tseba gore o thuše ke moremi goba o thuše kola goba o thuše kola ge o tswela pele o ba jwa wesa ga o sa tseba gore na ke ba juša ke tša moremi goba ke ba juša ke tšaola so go bohlokwa go dula plekeng e tee and then re tsebe gore bophelo bo re palela ge re tla kae and then re kgone go tšea le menoga le lengwe kare wa e kwa letshwanyana rona gore ke tlogetse sekolo ka baka la di-period pain di-period pain ke nto ngwe eno alafe ga ngwana a boela sekolong le ngwana grade 7 di ya motshwenye a se ntho nkebe motlogeditše sekolo mara o no kwa gore go le lonyana tše di madi diregang tše nnyane tše e leng gore a se tše di ka riang gore batho ba feleletse ba e ba ka gare ga bothata ande moroka mosegare mo go tša dikgokaganyo tša leya gore ke postile nto nngwe mabapi le malapa a bakgekolo a e leng gore bo mošala lapeng malapa a bakgekolo a ne mathata kore a go nyake gore o no re no ka mo ke ka gae and then tate le mma ba hlokofetse napile ke nna sa mathomo ko gore ga o tsebe gore na tata go be a phela kang mma go be a phela ka eng tše dintša dilo tše e leng gore gonjwele re ka no nagana gore ke dilo tše e leng gore di thoma go tla iša lena ganeng go tloga even le mmago lena a seng ka nyalwa ntše di le gona ka molalapeng la dilo tšena ka nako nngwe wa kry-a e le gore di tlile ge mma a etla so malapa a bakgekolo a boima a tloga a nyaka tlhokomelo nngwe e kgolo a nyaka tlhokomelo ya no a gone molato moroka ke nagana gore e dutse gabotse ya no yona ke nagana gore e eme gabotse re tla ba thuša ka mogore ka kgonang tshwanyana o re o ne mengwaga me kae nno nna ke na le 32 years o na le 32 years o ne bana ba ba kae babedi alright a gona bothata re tla le thuša magagešo akere ya tla le thuša le re emele ka mo langwanešo di sa go tshwenya di-period pain o shapo nno ana ke sharp alright ya no re tla le thuša magagešo le re emeleng ka molapele akere re ya leboga magagešo re ya leboga fa mmino o ratang ka ba wa Afrika jazz ra go fetola moka house gospel kgaganyane ka ankele mosondi e re bja kae ka kapa e re bja metsotsong ya masomepedipedi fela go ikela go e re a ya lesometeke gore 22 minutes before the hour 11 o'clock lenanego e sa lenanego la gago la pitšentše kgolo leo le beputšego tharollo ya mathata re lebogile ba ga ama baswa go tšwa ka mola lefaseng la ka nokaneng re sa buile gape re ne le balli ba rena ba lapa la bobedi ka mo magagešo jwa le ka ge le tseba gore ke a sona sa mehla a le mehla moroka o ka napa wa tšea sebaka se ke moka wa batamiša le go ba amogela prof a ke go leboge malome ka kapa magagešo re a le amogela re a le tamiša re leboga ge le fihlile pitšentše kgolo ke mo re rola go dillo re kgopela gore re no tlhompha nako re a e bona ke kgoro e atile malome ka kapa eno napa o ba fa melao ya kgašo and then ba tla ba kgone gore ba re fe ditaba ke ba ga mang ba gešo
ba matsepa le ba ga matsepa o ka ra le shole so re fane tšentšimo o le ba matsepa le tswa kae gae ko nokaneng o le tswa ko nokaneng le bana ba motho le bana ba motho all right a gona molato batswadi ba ka a ke tsebe ba dumediše pele malome ka kapa goba ba tla dumediša go fetša go ba fa melao a ke no re bana bešo difounu re kgopela re di beng silent sa bobedi re kgopela gore re se ke ra bitša maina a dikereke le ya dingaka a baagišane ka maina le ge e le gore re kgopetse jalo ge ntše re ropa ono kwa motho a ra wa nna ke kereka kae se sengwe gape ga re tsenane ka ganong a kere ba gešo re a hlomphana mo ge o nyaka go bolela o no emiša letsogo ke moka re tlo go bona ge o mongwe a fetša ke moka ra tsentšha wena wa bolela se sengwe se re tlonga re se gopela kudu nnete tafoleng bana bešo ka metsotswana o no bolela kore wa tseba re gone nto nngwe ya gore motho o ne mathata ke a gage a tseba ke ene mara ga a fitlha ka mo o tlo nyaka go tla go leila ke rena gore o swanetše a bolele jwang mathata a gage a tlhaloseng jwang so re kgopela gore mathata a lena le le ba ga matsepa a tseba ke lena le ka mokgwa e leng gore ke kgale le dutse gore ntate ka kapa ke neng re rometse bothata ba rona ntate ka kapa ke kgale ntate ka kapa so le tlile le kgonle ngaka moremikuo o mo go tla go kwa mathata a lena le go tseba raka le thuša ka eng jwale re no gopela dinnete fela tafoleng e ka ba tša go ješa dihlong ga kakang e ka ba tše bohloko ga kakang e ka ba tša go thabiša ga kakang re a dinyaka mo ge go kgonagala ka mare le tlogeng mo le sa boledišane mara nnete yona e tšwele and then le kry-a thušo godimo ga yona re a leboga tate le ka titsebiša mowe ke moka gore tate ke mang wa ga mang o tswa kae ke moka kgaetšedi a tla latela kgaetšedi o tla latela jalo tobele o ke Paul Matsepa o Paul Matsepa ka nokaneng re a leboga kgaetšedi ya ka gape kgaetšedi ko wena o a leboleleleng ka moka pele o tswala pele ka tama dumelang ka mogasong wa bolelang wa ke ro sena Matsepa ko nokaneng re a leboga le kopelana le a letle ka moeno le gogela mo go wena ganyane le a tsamaya dumelang ka mo kgašong wa bolelang we ke mokgetši Matsepa re a leboga a le ka mo go kgaetšedi ya ka le ya le tla fitlha dumelang kgasong wa bolelang we ke Joana Matsepa ko nokaneng ya wena o ne volume kgaetšedi dumelang ka moka ka mo kgašong wa bolelang ke Lena Matsepa re a leboga aga napile tabela šile tate o tla re ke fetša go bapala setsopolwana se ke moka tate a napara re fegolela se borala ka baka la gore ka nnete ruri ge ile mampi a re tloga re lapile melala maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a leboga tate le ka napela a tšwela pele mongaka nna ke le Paul Matsepa ba ke kgaitsedi tsa ka tse ba ntshalang morago sala ke matwintsi a mabedi ke Rosina le Francine mokgaetši bothata bo re le mona ka mara lapa ka mola bothata bo bogolo thata bo e leng gore sa mathomo sefane se sa Matsepa se o tloa le mathomong ke reile le gore a se sona e le e seng sona papaka o tsere ke kore o hodisitse ke motho tsoko ya re ha mo hodisa a mo offera sefane se a re ke Matsepa ene mola le gore moraonyana mola setse banong matšatši a ile ba swetse ba tsofetse mokekolo le mmaka ya ba gore re tsea re find out gore sefane sa papa pila-pila ke mosomane yaanong tsona tse ke tsona di leng gore di tloa di re tlaisa thata mogala a beile ke mo tlhalosetsa ntse ke mošimane tse ke bereka ke ile o dipereko ko Carousel ka mo tlhalosetsa ka re papa man o fitlhana anong o bo boekana a sanka wa tswanyana wa hata mabala a tswa le banna kgone go find out gore pila-pila wena wa leloko le lefe ka ntlha re ka mmala o mosweu
a makatse ke ba phela le bona ka more ke ba bantshonyana ela buta ha o tshwana le wena ka mmala papa ka thoma a lwa le nna but yan ha tloa mo ya ko mmana ha ena mo hodisitseng a rape moshimane o la ntswetse kgatlhano o la mmana ha ya ra motlisemo ntletla re mo rute batho awa ke nnete ya ba hore he fitlha nako ya hore tshwantse nna ke kwa le papa kwa go mmane kwa le ya ba hore wa nna nke baneng batho a re tshwane mo mebeleng e ke robetse ba mpontsha gore monna o tshwere tsela shimola le yako e re fitlha ko ke nnete ke beiwa fa ona ka mokgo ke ntseng ka mokgola mmane o ntse mola o phurula tsa di phurulang a re go irele tee a wa ira banong ke kgona go bona thuru ena le ka ntlhele mo pono a tlusisa so ke bona mola mo pono mola mane wa phuthulla tshela ka moteng ha tra ha re ke fa nna lentswe la tlhala re monna tshwana nkontshe nthonyele botlola la khoshi le wena o tshela ka bahare ka mo topetse ka mo gare ga ke mo pono a ba nna wa ke nnete ke phaphama ke a tloga ke akwa ona go hae kwa e fitla go hae kwa le ka dula le bona papa ka rawa ke nnete o fitlhile ka re a ra re tsamaya re ona kwa go mmane kwa ka bitsa mama ka re mama re ke nna o ka re nko botse mogala gore a tsamaya nnoši ena a botse mmane wa hayo nna ke tlo tla kwa ena kwa ge ke tlo mmoloka ha le tsela ya go ya ko a se ko ke yang ko nna ke bana ke nya go utlwa ka letlalo ona ka mokgola ke boneng ke utlwile ke bone ya ba rapile thomile ke ntwa e fahile jwale dilo ga di loke ka mogae a di loke ka sona pila ke lebeletse le taba kgolo ke sona sefanise o taba ga botse ga nne gore wa ya go gana go nwa tee alright le sefanise ke sona the big problem ke se lebeletse antha re fana ka fane se leng ra se sona ene ra se direla mo leng ra se tlele dimpho di results tsa maleba alright a re tsene ya fane papa o godisitse ke mang ke ena mmana hayo and then mmane a fa papa sefane sa bagadi ba gage aha sa matsepa ke bona o ka re ka mo baeng patamela mo mang ke sa itse matla mtlhatlholla mo ba tlhatlholla papa o godise ke mogalabe o wa hodisteng papa rena ko e leng gore o tlhakane le kuku wa rena mmele ha papa a tlhakana le ena a mo kry-a ka bana ba bagae ba babedi so ebe a mo irela ngwana wa boraro ka bati ngwanola a feta ha a feta mogekolola lena a tlhokofala ha a tlhokofala ya nna gore mogalabe o wina bana ba a sa monyala mare mokekolo ba mo lesa o tsamaya le bana ba ha tsamaya le bona o kry-a mogekolo ko pele ha kry-a mogekolo ko pele ba utlwana ba hodisa bana ba le ba hodisa bana ba ira ba bang ba bona bana ba le ba belegwang ba belegwa ba kry-a ba le ba hola ba itse e le gore ke bana ba kamo le ba le ba hola ba itse gore ba le ke bo abuta bona so ba le mogekolo le mogala bola e ba nyalana he ba nyalana ba fa bana ba sefanise sa mogalabo e leng yena matsepa sa matsepa ema ke sporofeto goba ke ka mogole e buditsweng nko e bušeletse gape ke kwele nna kukwa bona o dutse le mogalabe matsepa a mo kry-a ka bana ba babedi ba bashimane and then koko a ba le ngwana o mongwe wa matsepa e le number 3 mo baneng ba koko ka madimabe ngwanola a hlokofala ge ngwanola a hlokofala and then le mogekolo ya ba e le gore wa tlhokofala le yena and then matsepa ga a swanetse a tšee bana ba a ba bušetse ga bomma go bona yena a tšea bana ba e le monna a tsamaya le bona ga a fitla kua pele le bona a kry-a mosadi then ga a fetša go kry-a mosadi o tla ka bana a kry ke matsepa then o kopana le mosadi then matsepa le mosadi ba thoma go aga lapa
ka bana ba babedi ba ba tlileng le Matsepa. So ge bana ba ki ba sontse ba gola ba sontse ba tšea dipasa ga ba sa ba bušetša kua ga bomma go bona ba re bana ba godila ba tšea dipasa. Matsepa a tšea sefane sa gage a tšeiša bana ba dipasa, and then Matsepa ya ba monna le abuta ge ya ba monna, and then ba nyala basadi ke ge go tlo utswelela ba. Alright. And Matsepa o winne bana ba ke a se a nyala koko a bona. Alright. Koko wa lena o boloketšwe ka ko matswanyane ga Matsepa. o boletse ko matswanyane Koko wa lena o bolokile ke ba gabo. ke mona ke sa itse mma Emang koko wa lena o bolokile ke ba gabo. Ba ga Madidimala. Ba ga Madidimala ba ile ba tlogela Matsepa a tšea bana ba tseba gore Matsepa ga a ba nyalela. Gore gore lena mose le swanetse le buele ga gabo lena ga gabo mmago lena ga gabo koko wa lena. Ga botse fane ye ba swantšeng nke ba ba e berekiša go njwale ke ya ga Madidimala. Not ya gabo papa wa Eseng ya ga mane. Matsepa. A kore a re bale ya ga Matsepa ebile ga re bale ya gabo papa go bona thuiwa madi. Ba swanetse ba buele faneng ya gabo mmago bona. ke letsatsi we Ke ya ga letsatsi. Ke yona be swantšeng ke be le e berekiša ye. Fane le santseng le e berekiše ke eo. Bo mang a ba nyalana? ka obane ntho e ya tshwenya e tshwenyang ke khale re ira mephaso ko lapeng lela re ira mophaso o kry-a ba re phase he irang phasang so re phase ge re fetsa o phasa mola o tswele ko ntle o re ko o botsisa gore mophaso o tsamaile bjang ga ore ke a botsisa fela ba re ke re Mogalabe ga la ira selo Mogalabe sule ko ntle walla o nyaka kgomo Ke mang Mogalabe? a re kgone o itse kane e le he ba re Mogalabe ra ya ko ena Matsepa o la ke re ne re sa itse selo ra molata ba molatile ka mogo ba molatileng ka teng ba phasa ba irang so re makatsa ko gore batho ba botlhe ba ra ba irela mare banong he ba re ga la ira selo le šile Mogalabe sule ko ntle walla Ke gopela Maiko. O fe kgaetšedi ya ka mo. ne ke gopela o bolela ntate Moremi nna papa before a tlhokofala ntate Moremi ke utlwile botlhoko thata ka lebaka la gore ngwana ka o mong wa balang grade 4 wa boeletsa habedi o na le bolwetse ba howa ne ntse ke nna koko hae kwa ene le setlogolo vie o na le bolwetse ba howa o na le 2 years wa e bona bjano papa before a tlhokofala no hona le kone ke ile ko teng a ke ra re bolele batho ka mabitso na mbile ntato la re tsa papa ha o mmotse re Mogalabe shwena ke khala eme mo gating so o nya ka re ngwana a thelle ka lebitso la papa ha ke nnete ile ka ira bjago e seng ke a tsamaya ene papa ka kana ba molatile ke re ka vele awa has no ke ira bjago antare mme o ye ko skhwe mo lebaleng o kre kota entsho o phasetse ngwana ke nnete ke irile bjao ka mo phasetsa ka re o boa ka mo hae he sene ke boa ka mo hae ka ngwana o awa ke a phuruluha e ba motho ena ho siame mara bjanong hape ke makatsa ke nthe wane ka lebaka la hore o le ho ira bjao ntate ke thoma a fetsa o feditse beke tse pedi ke a tlhakatlhakana a tlhokofala ene ha ke itse gore ho hepene ha ngwana fao gore ke ntho ke iputsisang ka yona ka re le gone bjanong bana ba santsene ba na le bothata ba ka taba ke palla kwa o bereka ke lebeletse bona ka ra ke re ke setlogole ke ngwanaka o nkutsisa botlhokwane le ko sekolong kwa o re ga ke na ditšhomi o phela a na nnoši wa e bona re e bjang bjane e nkutsisa botlhokong tate ka kapa gore ko felela kae ka lebaka la re nna ke na le matsogo ke kgone go iperekela ke nyaka go bereka wa e bona re e bjang Alright. Ba geshu a gone gore dilo tša lena di tla loka ge se be la tseba mo le tswang la tseba gore le ya kae le sa tlo ba jwetša ke bana a gone gore lena le ka lata Mogalabe wa kgoro tše dingwe mola ile gore tate mogolo wa lena ga a nyalwa ka fao ene a gone gore le ka tla la tlhaba kgomo la tlhabela Mogalabe mongwe mola ile gore tate mogolo wa lena ga a nyalwa ka fao kgolo ya ge monna a godišitše ngwana mo e lego gore ngwana a ka tle goba bana ba gagwe ba ka tla ba mo phethela dilo tša sedimo
kudu kakaretso e ba gona ge ile gore go ile go ba le mokgwa wa go hlaba go nyala ka gare fela ge nka no tšea ngwana ka mo godiša a etša o wa lesea a ba a gola a ba motho o mogolo a gone gore ka le lengwe la matšatši a ka tla bo a ntlhabela a go kgonagale magagešo lo tša lena gore di seke di a loka ke taba ye re e bolela mmo le tshwenya ke fane ke a dumela lapa le le leng ka gare ga lona la batswadi ba lena le theilwe godimo ga fane e wrong gore gore le bigile ke batho ba ba wrong le swanetše le boele ga ga bommago lena bo malome ya bommago lena ba lefe fane ye swanetšeng motse ola o kgone go bega ke batho ba ba right if le phethela sedimo le lata medimo le late medimo ya ga bommago lena ene ge e le gore le nyaka gore tate o e le go gore o le bitša ka fane ya gona gone bjale le nyaka go motsentšha mo medimong ya gabo lena gona go tlo ra gore le nyadiše mokgekolo la tlhokofetseng a robetšeng a se a hlabišwa tane le tsoše lapa la gage tane ke mo le tlo kgonang go bitša ka fane ya gage gobane le gopoleng gore ka gare ga dilo tše ka moka re di dirang go na le ngwana wa koko le mokgalabo e le go gore a sanka a bo a hlabiša koko wa lena o no tšea bana tsamaya le bona a ya go nyalwa mo gompele ba banyala ene mokgekolo la motlogetše morago o ne le ngwana le yena potšišo kore ngwana o mmoloketše kae mokgekolo o kae mogala bo ba reng le molate le o mo tsentšha kae e se wa bolena le ditlogolo khuku lena le ditlogolo khuku so ntwe le swanetše le dire lena gore dilo di loke ya mathomo re boela ga gabo mme a ke re a nyalwa tate mogolo wa rena a ke re mmage ga a nyalwa re swanetše re boele mfaneng ya gabo and then tše ka moka di ya go lokišiwa re tloga ka kua ga gabo koko re etla ka mo then go tloga moo ke mo re etšeang re yang pele and then ke go tlatša moroka ke bona kgaitsela ka o emišitše tate ka faleng mohlomongwe ge le nyaka a se phoso gore le ka tšwela pele la berekiša fane ya ga matsepa e fela le swanetše le hlabišeng koko a lena le mohlabišitšeng faneng ya ga matsepe ya mogala bola a motlogetšeng a tšereng bana a tsamaya le yena and then ge e ka baga lenyaki wola lenyaka wa madi ka baka la gore wola swa madi a kere o be a kerile koko ka bana ge e ka ba lenyaka wola le swanetše le go e thoma gabotse le kgorong ya bommago lena ya ga bomokgekorola le engwe e thoma koo and then ge le kry-ile gore tate mogolo wa lena ke tate mogolo wa lena kapa ke tata go lena ke tate mogolo right ge e ka ba matsepa ge e ka ba matsepa lenyako mmušetša ga gabo mading le swantše le ye go e thoma kae le ye go e thoma ka mo laeneng ya bomokgekolo pele and then le itšee gabotse le tšea mokgekolo le mohlabiša ko faneng ela ka gore ga go ne gore le ka tlela tša la moiša kua faneng ela le se la dia dilo gabotse and then ke mo e leng gore lapa le le dulang ka gare ga lona go le leng ka ga bolena le tlo tseba gore na swantše le le hlame ka fane tše pedi tše di feng and then go njwa le berekile ge le tšwa ba re ga go a direga la boa la lata matse le sa lata motho mo wrong then matsepa le direla dilo still a go ne ntwe ka tleng ya loka because of badimo ba ga bo mokgekolola matsepa ga ba motsebe gape ge ngwana mmaga a se a nyalwa o timelela ga gabo mogolo dilo tša gage ka moka ga tšona o di dira ka dilo ka seiname ya bommage maloba be ke ne le wena ko marapiane boela ka moganyane mo fele kopolane le ganyane o nkemiše kua marapiane ebile o ka re o ntatile ga ra rore tsona ditaba e tloga e le tse ntšhintšhintšhi ke ra wena o ko wena o o re e tloga e le tse ntšhintšhi re tloge re nyaka tsona taba tšeo re gona re bolela ka sona sefane sa matsepa se re tshwarise bothata se re tshwarise bothata gore le koko gae ko kwale ga ke nne kwa gaena ke tswile motsaka
le ko hae kwa le ke modibudu hwa le wa go tlhakatlhakane nkore motsa ko hae se o fetule marope le re tsamaya re nyenya ke batho ba re ngwana mangwa matsepa le ile ka tswa ka o butsisa bo matsepa ba bang ba banyane mo papa ka reng ke lempotseng hore ga ndeng pila tshokolo le nga molapeng le la e tlhola ke eng 1 2 3 wa bona re ngwana le ha mphetola a re ka re papa le re ke ngwana mang a re ke ngwana mosomane ke re mara ga le sela mengwa e mekae re sokola ka mogho re sokola ka sefana sa matsepa ha le utlwe botlhoko na re sokola ka mogola le sa re thusi hore re maeme ro bona re bereka bjang a re eng ke ngwana mosomane sa le bana mo le pile ra ga bona ba sa mfounela o lokile na bothata go kwa go le hwalwa ene go boleleliwa gore hona le noga e golo ka molapellela hona le noga e golo ene noga e ka mogola ke ya gale le batswadi bntse ba le teng ntse le re ya bolediwa noga ela ene noga he ke lebeletse e tla from ko seabe fa bokoko ka le kwa bokoko le nona noga e golo e ba feditse tana ba le 14 go setse 2 ya batho no ne le ba kae 14 go setse 2 ya batho ene o mongwane nka se re o setse ka re o sama ka wheelchair o mongwane ke ena phedile mpila mme ba fedile bo botlhe ne ba tshwere ke boletse bo one le da ba tshwere ke sukiri ba tsamaile ba fedile la ba le selele ntse le na le noshi ha ona bothata wa tlhakiwa ndata ka kapa ka mkhone ke bolela ke le tse ntshi ralwa manyalo ha teng mebereko ha teng re duma go berekela bana ba rena maro o tsena mmereko 2 months wa fela re tswile metsi ke na le motse ke tswile motse marena at least ile ka ntshetswanyana di apara tsa bohadi e di apara tsa bohadi ka boela hape go steneng saka o lena o tswile motse ha ile na ba montsheditse bonyana a bua hape a tloela tsa bohadi number a tloha ya bata ba boela hae gore ha o lo ke selo nix ba neng ke tsosa ke ntho e one gore he re ka se ya maeme ba le ka re tlile mo dilo tsela di tshonya rena di tshonya bana ba rena di tshonya le bana ba ditlotlolwana he re ka tlhokofala mo la seng ke re lokisetse bana ba tsele ya nnete ro bana re rileng wa e bona nna ma ile re ke bolela ke botsa wena o motho ka ke mora ke re mogala o mosomane ka mogolong re kutlwa ba mmolela ka ba re ona le swele ene ha re ke nyaka selo wa senyaka ka baka la re ba re o eme mo gating e seng gore mogala o nyaka gore re mo direle setene ka ra itse kwa tlhokofeletse le sa ya go teng go na le re gadi o e leng gore papa ka ile sno a belego mogala ba a batlogela e le masia wa babelegeng na mosomane a batlogela sno batlogela a diplasing ha diplasing go piperasti a o tlhokofalla ko go mara ana le mosadi ka bana ba 4 mo bana ba 4 ba nna pankopo go setse ngwana mo 1 ke na re ngwitse le bitla ena mogala bo mosomane nne ke re ntate more ma ke re ka re thusa bang hore at least re gone go ya go le bitla ena ntate o ro utlwa re sello sa hae na e ka ba dilo di ka luka or bjang ke a botsisa di ka luka he ka kwena bele ka gadi a tseba mosomane bele ka gadi a tseba ba e bona magorena re tlo busheletsa ntwe te ga ntšha panthi le lekwa mosomane o bile le ngwana le kokwa lena akere bana ba babedi akere a motlogela a se a monyala and then ko kwa kopana le matsepa ka bana ba mosomane then ko kwa tlhokofala matsepa a tšea bana ba mosomane a tsamaya le bona mo go lena mosomane le matsepa ga ba fapane felo re sa bušeletša re re dilo ka moka ga tšona tša lena di swanetše di thomeng ko ga bo mokgekolola fanetse tša banna ba ba seng ba nyala mokgekolola ka moka ga bona itswa mo go bona gannyane and then le thomeng kua ga bo mokgekolola ga tsatsi and then ge le kua ga tsatsi ke mo le tlo kgonang go tseba gore le ya tekgethela jwale re ya ga matsepa kapa re ya ga mosomane na and then ke maikarabelo a lena gore le tšee mokgekolola ge e ka ba le nyaka go moiša ga mosomane then le mohlabišetšeng ka mosomane and then ba ga mosomane ba tle ba le hlameleng lapa la morwa wa bona and then e tletle e be ka mo ga bolena ka baka la gore go nwele nto ngwe le engwe e wrong le ona magadi a le bolang gore ba ile ba tle ba ntšha dihafo a wrong because of a boleletswe polekeng tše wrong mo difaneng tše wrong so mosomane wo mmieleng ku matsepa mmieleng kwa and then le dileng ka fane ya ga tsatsi ya letsatsi and then ke mo dilo di thomang gona mo le gopoleng gore ka ga bomma that is why ba rata too much ga bomma go rena because ke bona ba leng sure gore wo ke ngwana morwedi ya rena o
a ke re ba go bona le ge o imile le ge o le mmeleng ba go bona gore mo mmeleng o a belega ngwana ebile ba mofa leina ga go ne gore sese a ka belega ngwana ka tle ka re ke le ngwana manombola ka re ke paki a go kgonega so that is why badimo ba ga bomma ba boulelwa thata go feta ba ga bopapa le dimpho tše ntšhi di tswa ga bomma and then ge sedimo sa ga bomma se ka se be happy dilo tše dintšhi ga di tsamaye tate ba emiše letsogo ko kwana le wena 100% ya o bolela dilo tsotlhe tse a di o thomiwa kwa letsatsi ka ntlha metlhae gantši ke robetse ke bontshiwa ke rwele morwalo so ka tlhogo ke theowa ke yona ko ke yona ko tshabe ko ne ke sa fetsa go bolela ke re ke tsula stene ntata ka kapa ke tsuleng stene tse ke di bonang ka mo jarateng ka mola di a mmakatsa ke bolele noha gore ke last year 2023 pula ina noha ela ke le go e bolaya metsi a le mo difranteng e tsene ka mara metsi ka e bolaya ka fetsa ka ona ka e epela e le pula ka boshiu ka bonaena boshiu e le pula la he khutsa ka boa ka re ko cheka noha ela ke na le mpja ka mo jarateng noha ela ka kera le gore dimpja di epolotse moshima mo moholoholo ka mara scaftini sa majarini scaftini se ko monyako wa lapa he ke tsena ke gate alright ha ona bothata he ke tswa ke mo mothong ba re noha ela tshwantse re pile e fetse ka nna ka ra ona bothata noha ela ne sentse ne itimeletse ba bola le hore noha ela ne tshwantse re pile empolaye and then e sa le teng ka mo jarateng hore batho e tle ba re nna ke moloi alright ha ona bothata ka e feta e ka bola dinotshi ka mahae he ke bola dinotshi ya tshuma ke na mana bana he se no di tshuma nna ke ile khonye he ke bua ke ra le tshumile ka di felletsa le nna ka tshuma the following day ka hotsa mollo he ke hotsa mollo la wa ntshwara leroko e la wa mfisa after sno ke bola dinotsi ka sha ona bothata ene bile ke nyaka o lebala le ana mono hengile re bolele ka metsi a ofisa he re bola ka metsi a ofisa esno le jile tlhaba ke re go e chaka ke re ile re ha iteng ha ona bothata ke tswa ke mo thoma botsa taba tsa ne tshonde re bola nna ngwana a tshela ke tle lena a tshela ke metsi a ofisa a re ke tlhoba maotwana a ka itwela le bjang ke a boa hape ke na le sthare ka mo jarateng sthare sela se mpontsha metlholo ntata ka kapa setlhare se tlhaile se tshwere ke molekane wa ka so se tlhomela ka mola nna re ke sa moriti setlhare sela e le ke nyantsha ngwana 2014 ka o rothela ke mathi molotong mathala ka tsa something ka lokela mola gantsi nthola ke mollo wa ntsena ngwanola a nyanya a fya mo leng horo modimo hanne ka ena no o hodile no na le 11 years a ona bothata se ke tsufa sa bua hape sthare sela se intereste bothata se batheletse speaker he ke tsana gate ke a se bona speaker sela nkare ka se kgetha ntsi bona re la re botse ke tokolo se sa robala nna robala bana magala bo kae o ko ke ntse ko le bana o le separate okay so awa ka re mara ho bya mara ke tla le ke pelo ke tsie ke kgethe go tlhaele motho boshiu a re kgame a re ke re tsama ona mela thaba wa bona ke re mara gona mela thaba wa ke lwe le ene ke lona ke mofeng a ona bothata sthara sela na sena le phaho go re sa mmakatsa se ntho sa bile o itse se ntlatsa pelo ke se lebele sena le phaho ela he di bula dina so ka maka ke meeting fela wa dihwahwa ene ba batho ba boshiu ba tshamekela mo sona and ke ile ka re ke tswa le ka Thomas Tlhare ba khomba motho ba re motho ke mang ka re ke mokete ka re ao ba re mme o tshwarela meeting mo ho o tshamekela batho ba boshiu se tswa dihwahwa se tswa mafene a tsana ka mara dromo ya jojo dromo e tla ka metsi ke a tsholla ke tlhatswe dihwahwa di tsena ka mara metsi ko di manto ntse bona he robetse ntole ya bua e tloa mo Tlhare e namela mo di manto o gaphala suke e re gudugudu e wele mo fase gore a ke itse gore go bereke ga bjang and then gore le nna ke tsetse naga a ke tsebe dilo ke tse ntšhi ntate ka kapa re metlhogo nko o tle natso o tla le tsona ga botse dilo tše mama nko o di tlhalosa bona ka mokgwa o di tlhalosang le rena re tlo kgona o tseba re go thuša kang ke ra gona ntho e leng gore ka mokgwa ke tracker ko go le go go yang ko teng ntho e nngwe le nngwe go e bolelang ka mo jarateng nka nna ka re ka boshiu ka re ko ira ko waha or ke nyakwa re ka ditena nka se direke ntata ka kapa nka se direke tšhelete ke tona mana e fedile so tšhelete ka mo hae ha re tshware he re tshwara fela e ka tswa fela go fedile ke le tlhonolo ko re phela ka matšhonisa mo re lemo ka mokaba ya re phela ka mfasa matšhonisa bana ba mma ka bo botlhe ko re ha o monate go botlhoko ene ho lwa hona wa lewa bolweši bo ra loisana
le ya loisha ga loisana ha re ratane ya ene le mmaka o tlhokofetse ka pelo ya botlhoko mokekolo ko hae o tlhokofetse le gore ke motho e leng gore o sule letlhakore ka mohunga mo boleta le re mo nametsa mo ntho mo stretcher mo re a ya moshari ne ntse ka mo side le leng a sa oma a rurule dimpatse hona le mong go ka mo kamoreng ya hae a kukumule dimpatse a le kana ene ntwa mmaka tsa bera motloela ka mo kamore mokekolo o he re motloela ka mo kamoreng ka mo re motloelang ka ba ka re tshaba monkgo ola monkgola re tshaba he re boela ka mo re re mothola na re botse so o buile o botse ka fa o te phetotse a tlhatsitse gore ke ntwe e re makaditseng yona ntwa go tshwana leo le nno re sa ipusa di-question gore mokekolo na e ka ba go tlhomega bjang ka ene ene ra mmona ka mogae moritiši wa fekesela wa boa Rosina ira so Rosina nna ke a tsamaya Rosina a be nna ne ke le mo solosolo emapele le a mmona o wa bolela wa boa wa mpoledisa nna thata o mmona o robetse mo ditorong okay ke mmona mo diponong la bofela o nthina rena ke a tsamaya ke a go kae e le gore ke mmone a le ka magae ka maka mo setlhareng a patlame a pere ka mokgwa ke tlwaetseng ape ke re wena mokekolo wena ke nna o tlhakae a bole re tlhakae alright ana bothata he ke re ke mo lebeletse sule ba boa ba mo tsia ka koloi ke a boa ke mo phamola ka mo kolong ke re o ya kae a ra mokekolo mmaka o ra bokokwaka a re go nkgatlha ka leswika bene ke buile ka re alright a nna ka mohae watsi ntate ka pa ke bona metlholo e mengwe le bommane ke ba bona ba bua ba re nna re tshabetse ka mo wena bana a ke kgone itse ka mola ke camp ya batho ba robala ore bjang mokekolo ha robala wa sokodisa ene mo humola bofelo ke tle ke fe ba bang chance ke mmone le hore ho tlile o ha tla go nna a wa sna tsa mola ra robala a mokekolo wa tlhaela re ka ntshebela ka re ka kobo ka ikhupetsa ke a robala wa ho ba hape o re ke mpia setlhare mana o se beile setlhare mo molomo kotana ka e tshwara ka e tlosa ka re master o nya go ntswalla molomo o re nya go njisa setlhare ka re o paletswe a ra sokola re kgopela re ka re thusa gore a robale mme ola le metsi la nna re berekele metsi a kitse o mongwe tla latlhela boshiwana reng ga itse ka ba emetšheletsogo mola ntate moremile ntate ka kapa nna le nna mma ka mokgwa wa bolelang gore o tlhokofetse le nna nkebe ke tsamaile le ena ka re he ne ke mo tlhokomela ko lapeng la hae na le mpitsa wa bona a re ke re jwana e tla o tlo ntlhapisa o ntsentshe dibata so o ka se e le gore o tlo tlhokofala o ka se tlhokofala o nnosi e re le nna ke no ka lebekere ke nnete ya ka nyatsa ke nwele election e fetsa ona awa nampile awa a ra mma ka mora ka re mma ha re se tsholle wena o tshabang a rawa ke tshaba gore a butao o tlo re ka re ke mfaitse nte setlhare and then o tlo re sile kae ka re no ba ka so file setlhare and then o na treatment ya nte ya high blood go ra re setlhare sela go ra re se ira re o nne weak nna ka seno ntate ka kapa metlholo ileng ka e bona ka teng lampile he ke seno fela ntšibana he ke fitlha ko hae ke palla ko ntho ya ntsamaya ya ko nkgama na bile moshimana ka wa tsubang wa nyaope moholo wa 95 a shiana ya ko ngwanyaneng wa ka o tembo o tsile stene le yena o na le bana a shiana ya ko hayo tsa sepeiti kana bile ka re plan ke nga ke re nna ko ngono bana le plan modimo fa plan ka sa sepeiti sela ka ipeita e sna ke ipeita fela na bile wa re khototho fela na bile ke a thoma ke re mara ke week bana baka le botse mma ka gore nna ke ile sepetlela nka se kgone mo tlhapisa ba le ko gae kwale ha ba bone plane ka ena ka tabara le nna nka se ya ka mo tlhapisa ka ya sepetlela ke ya fitla sepetlela ka tlhalosa le fa ile a teng ke e tlhalositse ka ra wa nna ke tlo ipolela ke nwile ntho tshwana le solo mare ke weak so he ke re ke ya toilete ke a rasa he ke re ke le gore ena mokeko le he nang tsa lwala nna mpotsa nthare o ska bitsa ausaka and then o ska o bitsa le mmane kwa bommaka ka re he wa re ke se ka ba bitsa ka re ke bana ba hao hape mmane ke ena re setseng ka ena fela a re no ska ba bitsa wa e bona awa hwa fela mo ho mokekolo a wa ra motlhapisa mokekolo a hana o tsamaya ka boshifuru mme mongwe a tla re awa ha tsamaya ha re mophuthi ka no ha re mophuthi bana ba heli ditloholo ha ba tle ba tlo mmona awa heshe ile hetla furuhu ya ema ya re tsi mai wa e bona na bila ena ntsa ntlhalosetsa ntharo itse jwana ka mkhwe kutlwang botlhoko ka teng le lena le ka se butla botlhoko ka rena mma a wa go okile
mare bjanong morago ga mo nna ka šašarakana ga se ke o tlhapa se ko ire selo ke no eme fela wa e bona ntate ka kapa nna ne re kgopela thuso o itse re a sokola gape le dihora ona o humana re nna sebaka re sa ye ko dihoreng diwara tseo tsa teng tse ka taba re o tshwara o lesa and then gore at least ke tshwere motho o mogolo o kry-ile gore go ne o tshwana nna ke a o botsang tate ka kapa ene ebile ke bolela bjana e le gore ke utlwa botlhoko ka taba gore bjane ke nna ke nnošile bana baka ke gane ke na le bana ba 6 mare bjanong ko monnyane tate ka kapa 40 something ao ke a maketa ke sa maketa tše tša digwara tše re tlo di bona a gone gore le ka shota digwara le kry-a masogana le sa ra gona jale ke kwele tša lapa la mme bana ya ba lona ile ni lona a tla lesong la papa ka 2015 then ya re he re fetsa go boloka a bolele rena pila a botsa mmaga ya re se ka tshwenyega wena ke ya tsamaya mara December ko phutha se e leng saka ka bua ke tla gae December o ile he fitlha ke re ke ra kholona ko Pietersburg ko ba re motho o tlhakatlhakane nne le founa le re le mo le rire nya ka nkoloi mosemmiseng sepetlela hawa after metsotsonyana hape ba founa hape motho wela o ile o tlhokofetse bjang le molatile re molatile ana ko okay so ka lesola mmaka nna e le sna mmaka tlhokofala ka bitsa usaka la buto mongwe aka ko toropong ka bara ka re a re tlo boloka mmaka re sa itse gore mmaka o tsamaile ba ka taba re le mone re na le bjang khopela gore re tsweng reng ko mothotsoko a kere so ratso he re tswa re ya go mothong o ra o lebella gore mma rena o tlhokofetse bjang then motho la ra owa kore kwa re ke lesole le ngore a se la modimo wa e bona ka ra re bjanong re ire bjang motho la ra owa ke tlo le berekela ena motho ke le berekelang yena ke tlo mo ira gore a itwele a kere a itwele mo direng tsa hae a wa hulukile so ha re fa sona setlhare so sa gore re mofelle sona re ireng a itwele e be le gore a usaka wa kgonona nyana ha kgonona mola kere motho wena nga ka tsoko motho hape wa bilaela tlhalosetsa motho gore ntho re fang yona ke ka bona ena o bona o ka re ntho e ke letswa a ra o ntho ha se letswa ke a gore mmalena a itwele fela wa bona so ra dumellana ho iwa lona hae stopo sa berekiwa na ka mogoba leng go berekiwe wa loka ko morago ga fao inile gore nna ke berekile mmaka ka letswa e bolela ke bana ba mmaka ke berekile mmaka ka letswa nna and ha wa bereka nna ke ile le batho ba baholo monna and le selo se ba re fa sona ha sa tsa ke nna ka se berekisa re la abuta ka ra wena ira so wa e bona khopela maiko ngaka ibile ya ga go sesi e khethile ko wena batamela e khethile ke nna o e khethile ko wena all right and then le baka la gore ngaka ska ya go bereka a fe abuti setlhare ibileng a ke itsana mo all right le mmofeletse eng koko ke ba mo file setlhare nyana so ba mmofelle mo khibeng ba se mofelle mo khibeng ya hae all right why bana benu ba go bitsa moloi nna ke bitswa moloi na ke itse gore why o bitsa ke mang mo go ba thata o bitsa ke le twins thata o le wena ba re wa tobora all right and then go lebeletse wena ke eng ntho e napang e dirile gore o a re wena wa loya ka gore go tlhokofaletswe ma abutishule ka kuwa and then le mme why wo a re wena wa loya a ke itse ke na ga tla mbotsa gore why a re ke moloi am botsa gore why okay am botsa gore why a re ke moloi batamela a uso wa ka one since a thoma go lwala ke ka 20 mang o ka rena ke na le 12 years since yona nako ha thoma go lwala ntse a lwa le nna nkore ke se itse gore o lwela eng le nna ya 90 ntse a ne ke sa lo munyane ka nako mara ne re ha mpona o ka re a ke itse o ka re ke nna ke mo irileng ka mokgwa ena leng ka teng ene ke le ngwana ha ke itse selo o lwa le nna thata mo all right le a loishana wena o ile wa morela gore wa loya ke rela yena wena o rile wa rela o wa re wa loya nna ke ra wena o retsu I think ka ba nna right through ha botsa nna ba ke a ba botsa ha ona ntho ke ba fitlhelang all right
o ke nako ga go bua le mama mo fe o a kgone go bolela ga botse nna a ke hopole ke morile ka Malefo sorry re gopela le re thusa a ke hopole nna ile ka mmotsa ka moloi ene ke ena emampele Malefo le thušeng pele mo ya patamela mo ka mora ka re ke moloi ena ke ena a ra nna re ke moloi a re ke tokoloshi a re ke thuru ya ka mohae le ona bana maabane ne sentse na bolela rra ko moremi re nya gore moremi a ntse thokoloshi e leng ka mohae ka re ya ka re ya o bolela nnete re ya kwa moremi le nna ke ntwe ke nya kang gore re ya kwa tla kgone ntsha thokoloshi o reng e teng ka mohae re ke ba re keng ba re mangkhonyane o teng ba mpitsa mangkhonyane ba re ke mangkhonyana ka mabobona ene o rata gore ha bolela le nna mo fe chance mam o rata gore ha bolela le nna ha o manyana le nna re rohana a mpotse ka bolwetsi ba ka ene le na o la le bolwetsi ba hae ba bonelang dipilisi malobane sentse ke mogala le se ke la bo bolela gore ke sentse ke mogala ke re lena ra ithuri ke rwana le wena mara a seng kwa nkutlwa nna le nga rwana le wena go botsa ka bolwetsi mara wena always o bolela ka bolwetsi ba ka o nkutlisa botlhoko nna ko manyana le wena fela rwana ka tse re johanang ka teng hanke go botsa gore wena o lwala o tlhoma bjang mara wena ra ithuri ka re mpotsa re wa lwala wa hafa o irang nna ke lwetse ntate moreng o lwetse ke lwetse ka 92 years ne ke fetsa sekolo ke timeletse ke buka English ke timeletseng ke buka English bana ya bele gore ke thoma tlho ya ka ke lwala tlhogo o latlhakana ke mogopolo ke lwala tlhogo ke setheiswa mo ngwanong wa ka maheo ke setheiswa o lwa le nna a lwa le nna le ntse a lwa le nna le papa ka ntse a le teng a lwa le nna ke botsa mmaka ke re ko sekolo ne ba nyekile gore nna ke to teacher bana ba crèche ke botsa mmaka bjana o utlweletse na mile o ra mmaka re se skora batho ke re bakanya ka motho wa o lwala tlhogo ka mogo bakanya ka motho wa o lwala tlhogo ba ratlo teacher bana ba crèchena ka rata mmaka ka rutla ngwana ha o re mmaka re motlogele a bolele so ha ka lata batho ba botsa so ba tlo tsheha ena ka mogo ba bolelang ba ka se tshehe wena ena o intsha seriti ka mogo ba bolelang ka teng ka ditloela di le fela bjao ngwana a nna ntse a lwa le nna le tshila teng nna bolela ka mogo ke ha rohana ke a thoma a tsa stilo na rohana lena fela ha ke fast mo matsogo ena o fast wa mpatamela nkgotla ka menwana mo phatleng nkgwela ka mathi mo phatleng wa nkutla ka ra mmaka ka re bona ngwana ha nkgwetse ka mathi mo phatleng na le nka rona le nga se mo kgwele ka mathi ka re bona mathishi nkgwetse ka mathi ngwana ha mo phatleng ka re mmaka khala ngwana mmaka o tshaba bolela le ngwana ka ra mmaka ka re ka se tshabe ngwana ile wa hao na hanga bele ha ngwana a ira so ke a mogala mane wena he ke re khala ngwana o palla ko mogala o na lo ra khale ngwana kampane ba o manye nna ke lo moholo ngwana diphoso tsa hae ha ba di bone ngwana ke a tlo tsa stilo a robetha nna ka stilo ha tsa stilo a robetha nna ka stilo sela sa betha mai mo litlhong sa phunya mahae mo litlhong maya tsene mohare sa mo phunya mo litlhong se mo phunya mo litlhong na mila wa ka thoma shimola ke re ke a go ka more ke re ke a go ka more le botlola bina ba thale ka morao ka fa na ke a tsama ke ya go ka morenya ka ke re ke a tsama ke itse gore ke eng se sentheileng sa re hadima ko morao gore henge ke se hadima ka morao ngwanong ga ba mpethile ka le botlola bina ba thakang fa sho nge ba mpolai nge be ke tlhokofetse le botlola le la gore le he ke re ko tsana ka mokamoreng ya be le re wa le konopa le botlola le la betha frame ya le bati la pšhatleha hele pšhatleha mola papa ka ke ho tswa ka mokamoreng ka mola ha tswa ka mola instator a butsi so re huira halang wa bona instator a butsi so re huira halang papa ka lata sebepi be thanna ka sebepi ke sena molate nna ka tshwara di bolao ke le ka di bolao batswadi a re drenso taba tša dintwa tša lena di tlo re di ba ene a di bohlokwa thata go ne le dilo tše di tlaišang batho mo maphelong le a latelana ko monnyane thata alright mara ha ntlhomphi khopela respect ya hae tate na emisitše letsogo ka mola a ka fetsa go bolela dilo tse dintshwenyang ka mogae e tswa mo dintweng tša gago le tša o kho bolele ka mathata a gago ntwa tša lena a re sa nyaka go di kwa di tlo re diba mathata a gago ke ena e leng gore o duma o ka re moremi a ka go thuša ka one
botlhoko se se nkutlwisitseng botlhoko gore papa ka ile mma ka ile sena tlhokofala ka motlhapela ba tlhapile ba file setlhare bo botlhe ka mo hae nna ke nna ba ntimile setlhare sa o tlhapa wa ba go timile a ka tlhapa wa ba go timile elle ke botsisa ke re setlhare se kae ka re batho ba tlhapa shiba ba rawa go setse sa o ana noshi sa go fele o botsa ke mang ba tlhapa ana noshi ke moshimane mo ngwa go hae go tropong ya ba ile re se fedile ke nnete ke sa hae se setse nna shi ke tlhapi ka ba tlhapile bo botlhe nna ke sa se moroka o tla go tlhapisha bjano tswela pele ma ke na le mathata le nna gore ka mogae ka mola ga ke robale ke nna ke tshwenyang ke tsona tse dilo tse ke di utlwang tse ka mogae ka mo tse di tsamayang go na le nonyane e tsamayang ko godimo kwale wa bona and le ka mogae ka mola ba kry-ile setlhare mo ena a ratang go kolomakao o kry-ile setlhare se le motho kgwaneng ko kgoneng kwale setlhare seo ba seya ba re ba se beile ko ntlwaneng ba se khurumela ka sekhurumelo sa pitsa ka boshibola ha ba re bo se tlhola setlhare seo ga se teng se timetse a mara re itse re se beile ke mang sona setlhare seo ene nna ile ka lora mma ka sentse na sa phela ke lora ke ya ko gate ke ya ko gate ke bona ho tlhile setlhare se se na le kalana o ka re ke eiye setlhare se la se tlhile mo gate ebe ke ra mma ka ke re mma ka ntharo ya kae ke re ke a go gating ke bona setlhare se le se tlhile mo gate mma ka ra tlhela setlhare se o ska skumula be le re se se ke kumutse kalanele setlhare sa teo ka re ke setlhare ka re ke kana masa kalana ya all right bjano ke ka lora happy ke lora a re lebeleletse mama o robetse le shetse le bana ka morago gore mme a roba le re tshwanetse re be le bophelo wena le o le a loishana ntle le dilo tša morago why le tshwanetse le phedišane ka mokgo le phelang nna ke sa botsa buta ka sese ke se siago akere ke se siago ene wa tseba re wa bajwa akere ene motho wa go bajwa ga ba jwa ile wa geno o swanetse o motsebe ngwana mmago ke o swana le ge ile mmago gone jalo wa mokwa o re go ne setlhare se se kereagetseng go suelwa kore ka ku gae go suela wena la se beya la tla la se tlhoka o se kereile all right le loishana le ba babedi fela wa tseba gore go loishana ga bana ba motho se se go kotsi ene ntongwe ke nyakang go lo botsa yona magagesho le seke late ke ka le mama o ke molwetši ene ke molwetši we leng gore o go baitse kgopolo ene kgopolo ya gage e swanetse gore batho ba swantse ba monaganela ba kgopolo tša go tlala ke lena le seke la mmalla melato a rata go bajwa a gone motho a ka ratang go bajwa go latlhegela ke kgopolo ke rela gore like e le gore le ke nnete le nyaka go lokiša dilo a re lokišeng dilo ga botse motho sa leng a bajwa from 90s go fihla le khono a bajwa kgopolo and then re nyake go ya le yena gore no o swanetse re kgopolo wa gage e loke e be ga botse a ibe ga botse bo le ronse se gore le motlaiše ka mogolo motlaišang re ne batho ba go bajwa ga borena re a tseba gore mokete o a bajwa a se mo e leng gore re santse re mošale morago re direng motho go bajwa o a rogana like o ne o bolela ka mokgwa a nyakang dilo tše ding tša ka gare di tšee re ya mo thuša go mo thuša ke go mo nyakela ditaelo ene se siago ke se siago se ka mmotša mantšo se ka mmotša eng nto mathomo santse o e tseba ka motho go bajwa a lebale ene motho go bajwa o kotsi wa ikwešiša so taba lena ya go loišana a e right ka gore taba ya lena le seke la itše re mo go lena fela e tlo ama le bana ba lena taba lena ene go njwe le sesila mmona le so a ka se itšwe a re wa motseng wa gage o tlo kgona jwang a le so ke lena le santšeng le mohlokomele ene wa mo kwa le ka mokgwa a bolelang ka gona gore o sane le sekgopi sa batswadi ba gage gore batswadi ba gage a senke
ba tšea magato buale ka batswadi godimo ga gage jwale yeo e fetile a re tsweleng pele ke nyaka go lokiša ye ya boloi taba ya lena ya go loišana a se nto e botse ebile ga e kgatlhe ene e ya bontšha gore e gona mo go lena cause le yena o tshepa gore setlhare sela ba se kry-ileng ke sa gago go ka mokwa ka polelo ya gagwe o tshepa gore setlhare sela ke sa gago ene taba gore setlhare sela se timetse go yena a e jalo wena o ra re wa tsebe gore se kae ene le ja jwang o mongwe le o mongwe o ja tša gage o ja tsa hae nyako bolela ne ke bolela so ke botsa butaka ke re tlo phila bjantse impatametse la tseba re mama bothata ba ka wena a ke nyako gore ba tle ba nkgaleme ba re ke swanetse ke go tšee jwang bothata ba ka wena a ke nyake gore dilo tšeo di bolelang ga di bohlokwa mara wa bona ntwa ya gago le woki banna gape le ne mathata ma-serious le ne dinoga go ne dinoga ka kua ga bolena go ne ditokološi metlharišiwe e epetšwe le tshwenya ke difane nke re duleng godimo ga dilo tša bohlokwa tše di tshwenyang go swana le yona e ba reng leja pitše e ke nyako bolela bjaanong ke bolela ka yona gore mmaka ga ntse a ntse a phela le rena ne ntse re ja pitsa bo botlhe mara nona le nako e reng he ke ile kgonyeng ke ba tlogele ba apeile ke ile rwalela bona dikgong tse ba apeyang ka tsona ba botsisang dijo he ke tlhaga ke kry bogobe ba bojile ba bo feditse šešebo ke botsise mmaka ke re ke tlile ba apeile soupeke mo šebo sa ka sekae ka re lena le jile a re nna a sa re ka ke nna botsisa bale he ke ba botsisa ke kry le gore ba jile ba tlhatswitse dipitsana pele ka kastroleng go ntšwa le malome ka kapa o re na ka kua gae le ja dijo buang le ja ka moka goba wena o te ka peela o nnoši ke ja ke nnoši ka re ba ntshitse mo bona gona banong motsadi a ka ga tlo tlhokofala ngwana o mongwe wa ko gae o teng kwa le ba re ke fele o la re bo botlhe ba re bone gore motsadi o ile kae ka re ene o bolela nnete a re santse re thusane gore ka bopi ya be le gore nne ne ke iperekela ko DA ke tshwere tšhelete ka ra o bolela nnete ngwanetsho ka re motho o na re fepa ga a sa le teng ke tlo thusana le lena gore reke bopi ka re bjang re reka bo bofeng ba re 80 ge ba re 80 ke nearly 670 ne 80 ka re nearly 670 ka ra ora re he le 670 bjana o mo lo mongwe ba ba be di re tlontsha 220 and then o mo 230 then kgwedi e tlang o mongwe la kwa 230 o fitlhela re be re felela ka di 230 ba babedi ba ntsha 220 a wa ra ira bjao January February March April ka re ne ba ntshwere pogo ba ntsetse phone ba banga di ma phone mama metsi mo ha banga di ma phone ba re re tano wa di ma just re khone o hola bjanong April he fitla ka re le bone ba kgale ke tshwere phone a bona ba nka dimilene no banong ba enyaka nte seng April ka re January February March ne ntse ke thusana le lena ka gore ka bopi nte seng kgwedi ke rekeng le popotane fela la gore just ke kgono go kra le popotane la gore nna ke kgono yo hola he ke bolela bja nna ke bolela setse ba rekile 50 ba beile mo fresh ba rekile le 12.5 ya tsukiri ba rekile le sefago se seholo ba se beile mola aowa go no bolela fela bja nna ke re kgwedi nka se reke ke o reka le popotane then kgwedi e tlanyela ke tla tswelela le lena ke botsa ola o monnyane wa la leng go ntle ola o ra ola re he nare o lata ola re he nare wa bona la mila ra wa o re kgwedi le re mo lese and then a reke le popotane o just ra khono ho la busetse phone wa batho ba wa bona and then kgwedi e tlanyela o tla tswelela le rena pile ka ra ka sereke nga sereke phone kgwedi ka kgwedi e tla tswelela le bona kgwedi e tlanyela o a reng o nagana ho reng ha rena ha ntse selo kgwedi e o nagana re o jang o nagana re o jang ka tsena ga mokamoreng ka mola ke le ka mokamoreng dijo tsela ne di le mo freshi ke makala ba hoile bupi bola ba buisitse ko kamoreng engwe ya khielo kwa e ne nna o ya bua ya nna o a ke ra ba sale teng ba tsile diteng go nna ngwana o teng ba hoile bupi bola ba hoile ditswikiri ba disitse ko kamoreng ba thoma o tshwara khiela ko kamoreng ba go tima dijo ba khiela o gola bokae mama 370 o gola 370 yana high cover all right mama wa tukwe khwibidu nke o re hlalosetse ka taba ya dijo ka kua gae
ke tla mo bana ba ke khopela dijo mo ke sona ntate Moremi ke sona nna nke a utlwa nna nke a utlwa nna o letse thata motho and a letseng thata o tlhomola pelo ka lo ka utlwela letogo wa re letogo se le lona ha kgone go tswa ka mohae a ya letogong lo ka re letogo ha kgone go tswa mo ka mohae a letogong ena matoganyang a wa itse ke ya mafeng ke a le a ko mashimong ke bane ke mara ke re a ko mashimong ha na ka rata ngwana ko hae wa sa ire gore o kire matoganyana ba ba sothomola at least go kgone ba di capitag alright a ke dira soganyane mama o ba jutse kudu why a senka hwetša mogolo wa batho ba ileng gore ba jwa bolwetsi bo a leng ka gare ga bona right o tlile pila ntate Moremi ke tsana mo o ile a ba mo line ya modende ha ba mo line ya modende a ke go tlile bjang ka ra ke ga ke nne le bona ka mohae a tswa mo tabeng ya modende maloba ke sene mora ke re wena mogaji ke gopela gore go ise go social working ka re o gola 350 wa sokola o gola 350 o sokola 350 ka se go tshwarenle ene mashimo ha lebere everyday ke nna ka re o lela mo nna too much ha lebere everyday ho bjang ka tla ka go bolela go social working ka go matla booster mo line ya modende a re yesh ha fitla o raba hape ro sena o re nna ke a lwala he ha hu wa bona o ka re ke a monyatsa ne o nkutsa botlhoko wa re o tla mo nna o ya go abuti ntši bana ka bo 11 tshwantse ena a ke re sa o ja o tlhomola pelo thata mme o enene go utlwisisa o tseya nako go utlwisisa nna ne ke re ke a mo thusa e tla kwano a re dire so o tsamaya sepetlele sa kae a no masama sepetlele ha nyaki mathomo nna kwa hwetša mogolo ba tsamaya sepetlele sa kae Varampata ba tsamaya Varampata mama o swanetše go boela Varampata a ye go lokišetšwa mogolo gobane ba tseba ba mmušo gore motho wa mohuto a go right go yena gore a bereke diforong ka re tšatši le lengwe mogopolo o tla tsamaya a re ke ya mmerekong a timela a re bakela mmereko wa gore ro monyaka and then a ba feleletše le ro ba ka gare ga mathata tabeng ya mama re tlo mo thuša ka gore a boele tabeng ya go gola re ye go mo kopantšha le di-doctor tšela tša sekgowa a re tseneng ditabeng magagešona kwa rena ke hotse ke hola for TB ya kere ka no treatment 6 months mo mametlheke ka e fetsa ka ba re ke fodile 6 months e fela ba re ke fodile maka a re ka re no lala letlho he ba re treatment ya TB e fedile o fodile ba botse le gore no lala tlho ka ya mo mametlheke ga botsa Dr. Malapane ka re ba re ke le botse gore le tlhogo ne ke lwala tlhogo Dr. Malapane ya ra ha ncheka a ra wa sesi ha ona le tlhogo e o e lwala a re mosadi sentse no ska na treatment se ba ka re ha ona le tlhogo le go checka ha ona le tlhogo o lwala ya be le re ke fedise treatment ka ya TB na mile go fedile mara bolwetsi bo sa go tshwenya ke ba latose mo ke rela re mara bo sa go tshwenya bolwetsi bo tlhogo e na le go thoma so tsara le henga dikhuni ka re ke tsamaya ke selo ne ke tsamaya ke selo se tsamang se tla so se boela morao se thoma se saranda so yo mama e tlogela ina bothata re na le bo Dr. Malapane re tla ilukiša re tla nyakana le bo Dr. Malapane nke ba go checke gape go njwala kere and then ba tseba bo doctor bona ka lehlakuring la bona gore ge ba šala ba go fa mogolo o ka se kgone go bereka mogolo ba o fa motho a ka se kgoneng go bereka o ikušiša ka re le go bole re no go bona gore wa ba fela ba ileng gore ba bereka ka tšeo ke bona ba ka kua sepetlele tlatle re boela ra bona re bereka jwang jwale banna re boela tabeng ye le tlišitšeng fa le boletše ka sefane le boletše ka noga e kgolo ene la bolela re noga e tšwa kua gae ana noga e ke ile ka e lorane ke lora kwa bommaka kwa noga e kgolokgolo ya tlhekana ya matlho a makima mahibidu ya miriri mo phatlheng ka e lora ke lora išiana mo dipalakeng so išiana mo dipalakeng go na le baruti ka mo kamoreng kwa bommaka kwale ka šiana ka bara ka re lena le ntse ka mo no ga išiana mo dipalakeng ya miriri ya matlho a magolo a mahibidu batho ba le ba tshabela ka mo kamoreng ba tshabela ka mo kamoreng ra tshabela ka mo kamoreng re le ka mo kamoreng ka mola ra khiela le bati makala le mafesteri makala se tsetsene ina le rena ka mo na ka thoma ka re ke tswa ka le festeri he ke re ke tswa ka le festeri mola ka boa ka boela ka tsena ka mo ntlung ha pape no ha ela shina le rena ka ene no ha e ha pape ke lo rila ke re ma ka nthare o se ke be wa fisa mo tshimong
mo tshimong mo go ka fisa o tlo fisa noga baaisane go na le noga e kgolo ya baaisane mo jarateng a bona mposa sa rona le noga bjano nna ya re ke fiela ka ke lebetsa ke go kana ke borile mma ka nthare so se ke be ka fisa ka mo hae mo jarateng ka re go na le noga e kgolo ya baaisane nna ka tshuma ditlakala ke tshuma ditlakala tsela phefoela ke tso re itlhaile neng ka speed phefoela ke tsa mollola ya gore ya fisa ko dijarateng tsa batho kwale ya fisa e sene fisa ke thoma go gopola re mare ke lorile mma ka nthare o se ke be wa fisa mo tshimong ka re go ka fisa mo go na le noga e kgolo ya baaisane o tlo fisa noga baaisane mo tshimong a re no re noga ye re se ke ra re ke ya baagišane ka gore a ke re ba le noga ye ke motoro ke motoro no ke leboga gore ke toro ka gore a ke re ba le baagišane ba thieditše kua gae ba tla re jwa le banna batho ba le ba bolela ka rena no baagišane a e jalo nne be eno ba taba toro kgaetšedi yaka ke gala emisitše mola before tlo yaka nna ntate more nna ne re kgopela thusane le yena ke mo kgopelela thuso o itse ntlhomosa pelo ka re ke a usaka ka re lone bene he re tla kwane nna ka re polelo yena ya mpalela gale le mma o tlhokofetseng tsa itse re polelo ya mpalela so he re tla kwane before re tla kwane o šetile tšhelete ba le abuti utlo mo patelela nna ka etse a so ka re o itse re keng rosina ha re ile so ha ke na tšhelete le nna ke tla kalokanya a usaka tsamaye he re motlogela and then re motlogela eng because o na le dillo ene le rena ra mmona re wa sokola wa e bona bana besho o tseba ke ba le bothata nako ga e gona a re tseneng ditharollong nate moremile ntate ka kapa nna ke ikgopelela thuso nna ke na le bothata ba ka kore bana ba mmaka sala ba tla lenga ka tsoko ko hae ne ngaka eo e re yona e tlo thusa ko hae ne so ngaka eo ko bofelong e feleditse e tlhapisitse nna ka go yentsho ya bereka tšhelete yaka e le ngaka ya mang ngaka e tlhaile lena uso wa ka o mogolo wena and then ngaka ela e ntlhapisitse ka go yentsho he sena ntlhapisa ka go yentsho ya bereka tšhelete yaka tšhelete ke ile mosakeng ke motho o tshameka motšhaene e le ke ile motšhaeneng ke loketse tšhelete ka mosepatšheng so ke makala le China lela la nroa he le nroa bile le cancela spatch se sa ka se he ko cheka tšhelete o e geitse he ke fitla hae ke re ke gopela le ntšhekeleng tšhelete he bo e lebella ba ere ditlhare tsela ntatola na bereka ka tsona ko hae montshare di ka mahara ha tšhelete so ka ira gore ke ko mothong tsoko ke fitla ko mothong motho ola a re bana ba heno ba re o na le tšhelete o itse ya kae wa o na le tšhelete kana o itse ya kae ke nto ba o irileng so ene ka mo go ba irileng tšhelete ha ba o ireletse gore he o tshwara 200 100 yakwa ene vera ni ira hala bjao ne ke nna le tšhelete he ke re tšhelete ke phela ke ba shekise ke timeletse ke tšhelete la ne ba no hona ntshwaka e lokang tšhelete ke tshwara ha ke iri selo ka yona ke gone o plana selo ke se plan ke le shosho ya re ntshweso ke tlo ira mara he e fitla mola dilo tsotlhe di a phatlhalla le kopelana le a lemo so ka butsiwa gore ke le nka re ke irang ka mayona ntshwaka e tlo lokang ka taba gore ke bereketswe ka mohae ka yona go a re kwaneng sese ngaka ye go be wena we ya go yona o be o nyaka gore e tle ile thushe ka eng ka mogae nna ne ke tlile go ga mmamogolo ba tlisitse ngwana le thosana ko teng ka re ke ya kwa ka re ngwana mmamogolo o tlile ko bona ngwana mmamogolo we ikwele putshwaka ge ngaka ye o be o itlisha ka mogageno o be o itlisha gore e tle e direng ke re ke utlela ka taba no ke nyaka re dire in short ne ke itlela gore ireng ne tlile ka mogae e nyaka mmaka ntate o lonyetse ngwana wa letsatsi ha re nyetse ngwana letsatsi ena govela a re nyetse ngwana letsatsi ka re sho mmaka ke ngwana wa letsatsi he ke re ke mmaka ke ngwana letsatsi a re ke nyaka go bona mmago ke nyaka go bona le kwa he go tlile jwang gore wena o feleletse o bolela le ngaka e bo o nyaka mongakeng ye ge lešhane le tlhalosetse ere ko botse nna ke ile kwa ba re mathosana a tlila ke re ka re mmaka kgaleng tsa nthare wa bona re bana ba heno he ba hola kgwedi ka kgwedi ba dinga ke ngwena o ntse fela ha o e filo bana ba heno ba tseba maphelo a bona bjanong ya ba ya re ka ya ko hona ko maharing kwale ko
ko ne ba re magorena a mapele sesi ngaka ye a kere go njwale ge moremi a ile go goroša lethasane o ka seno o ya kua wa bešetse o ne le moremi ebile le tsebišana gore le tlhobana jwa ngwana le moremi ntwe e dirileng gore ngaka ye e be e feletse e tla ebile le tlhapiša o ka kgogwentsho le be le mo tlhapišang ka kgogwentsho be le re go diegeng gona mo ke tlo botsa ha tlhapisa ke nna ke ile kwa ka ba kry-a kana makare ke kry-ile govela e re ke itebelele ka re mmaka kgalare wena ga o ntse o itebelela ke tsebetsa bophelo baka e le hešene ke itaola a mpotsa gore kwa letsatsi a ntharonya ko bona ko hae a namare he ke tloa mo ke tsamaya le wena ko hae ke tlo ya le ena ko hae a ronya ko bona mmaka a ya ko hae a re ke nya gore ko tlhapisa ko hae all right a re dire so mama go tlile jwang gore o a tlhapisiwe mapele re ke tlo araba ke ne sentse araba re nyaka putsišo karabo go tlile bang gore a tlhapiso e le tla ipitsisa ena ka re nna o boletse le ngaka ko nna ne ke sena ke boletse le ngaka go tlile jwang gore o phekodiwe sese mothola e le ha tla lena ko hae gore inile o ka re ke motho o e leng gore yena o tlile o tliseditse mmaka motho e leng gore motho o tla re thusa gore o tla kgona ira sekete o tla ira dilo tse tsotlhe ka mo hae wa bona so nna go ya ka nna ke bona o ka re ke inile morero motho la kgolo ka mola na tletse nna dilo tsa di rile o ile nna dilo tseo ke nnosi ka marabana ba ka mo hae bo botlhe sesi a re kwane go gwentswe ba itsere kae a ke re ngaka e ka stay kukile kgogo ntsho e tswa kae motho o ele sna bolla le nna a re nna tshwantse ke tlhape ka go ye ntsho gore dilo tsa ka di gonoloka a ke re nna ne ke sa itse gore go ye ntsho ke ya eng go ye tsho ke ya eng ke ba buditse ka ke hana pele ke hana nta tola ngore a ntsa tshuma dilo tsa hae mola tshuma dilo tsa hae mare 2 minutes to a tsamaya bona ke setse ke hoeletse moshimane mo nga feta mo tsileng mola ke mara ke re ha ona go eng moshimane la re ke na le yona ke re le nna ne ke go dilo tsa ka diloke a wa go shie ya tla nka tola go ntlhapisa ka yona a go tlhapisetsa kae ka go gontsho ka mo hae all right wena o godisitse keng gore o be o shale o re bua le gona ke nnete ke a hlapa mo re a sokola re sokola motho ha tla le motho a re motho shu motho o mmona ile ngaka tshwere beka ditaola a re ke tla o thusa ga o sokola o dumela nthongwe lengwe so nna na ke itse gore bona ka go yela eng so wena a wa maka tja ke ge go sa hlapi wo pele ka re ngaka itlile le yena ba tlhapile ka etshwe bona ba tlhapile ka etshwe nna ke le one ke tlhapile ka entse la tseba gore wa e gonjwa le re o wa loya nna ke maketse ke mmudise ka re lena go tile bang ka rena ke itse gore ho ya go ngaka yo tlhapisa ka kgwentsho go tile bang gore wena bo dumele go tlhapa ka kgwetso ka re motho la latla ka mo o le kenya ka wena le mma o re le ke le tlhape ka kgotse tshwe ka re ka kgotse pedi tse tshweu ya ka la mmaka bano o hora a ba tlhapiswe ka ntshona kitse gore o boletse bja lenga mara wa bana lena family ya geshu lene mathata ene mathata lena ke tlo le thusa ka gore le a bolela la nkushisha ke tlo le thusa ka gore le mathata a lena le a bolela ka go kgone go swara se sharp chelete yaka ne se khale bile ke tla o intsha ne ke chelete yaka ene ko ya go mmereko ke tla o intsha e tla go bankeng ke beile fela ka mokamere ka tabanta tola ha bereka ka mo hae o re la bulan di wardrobe di o mama like a tshumeletse dilo tsa rena re nne ko ntle a tswaletse menyako so ha ke tsore ba no go nno bona bang gore chelete la ke yaka ka taba re go shi o ndirile ka yona chelete la ke yaka chelete la o e berekile ka dilo tse pinki tsena di tshwere a bereka ka tsona go hae gape le wena ga ile bo re wa leka le wena o e bega mara nna ke ka mogo ke kwang mo tabeng tša ditšhelete le ditlhare ke kwa o ka re o beanya ka mahlatsi ya go swara motšhaeng mahlatsi no mo gona mo sesi gape re ke ngaka dilo tše ke a tseba gore tšhelete e ya nyakiwa wa bona tšhelete e ya emaemiša batho tsoša batho forugo tšhelete e ya go nyakiwa mo go motšhaena gona o ka kry-a ile gore ngwanešo bo e teka o re banna motho o la kgalanja ya bale wa bona bale moremi a se ke boleleng tatola ka dilo tsa matlhatsi a ditšhelete eng spacha a sena selo tšhelete tsa ka di 100 rand tsa ka tsene ke di beile mola di tsene
pampiri la e bona gore bjang Mara wa ga o e tseba- lebelela mo leseding so setlhare se ka mogare so ka mogare mara wa tse gore ngaka e ka seno tšea tšhelete ka go mola ya e bereka ntle le tumelelo ya gago mme ba etsere ba e berekisa yaka Ai, and ke ya re ke ya makana le go re motho makadisa. a mpotsa morero wa batho ba gore ba ile so le motho ole a re ba re o na le tšhelete o itse ya kae ke ba boditse batho ba oo ke ba boditse so ene wena bo o swara motšhaineng pele o tshwara ntate wena o itse nako o tshwara a mapele re ke bolela bolela re ke bolela ka fetsa o go bolela se fetse le ba la tlhaba ao gape ba mphelela pelo ba nang a le tlo ba la le gona tlhaba bjanong gore ke tle sone ba re ga ke tle nna sentsene ba ntlogele Ah, and le then wena- ba re le- ba mpotsa ba santsene ba le wena mpotsa- mama o bolela dilo tša ba mpotse mola ba tla ka bošimo wa bona iša maikolo bjanong ke na le bothata koko gae ba gore ke nna le batho ba a kere ntho nngwe ya semaka e sene mmaka a tlhokofala ke makaditse ke batho ba ena o a re ena o ile ko mothong a more a re a bolae tšhita dingaka and then a itshatshe ka motšhidi a yona mo matlhong Wa bona? bjanong a bolelang se gore a itshatshe ka molora a teng mo matlhong and then e sekgale Wo. bana wena e sekgale bana ba le ba bola tšhita dingaka hešine ba bola tšhita dingaka ba e fera ka mara lebekere ba e fera bjanong tšhita dingaka eo ga ke itse gore e feletse kae ka re ke bone ba e apeile ga ke itse gore e feletse kae tšhita bjanong ne ke botsa bitaka ke gopela o fetola ne ke botsa bitaka sediswa ke re o na le bothata le nna ntho engwe le nngwe e ke irang ka tswa ka ya ko mothong ka tlha ke tshwere tse ke di tshwere Mara ke dinnete, Tshwentse ena o di a bona itse. ko more- O ko ka re mo- he ke ko tsamaile morokeng. ke di tsamaela ena ne ke tswile ntho engwe ba e bone batho botlhe ne ke tswile o thomile le setso mphela ya e tsamaya so wela ho eh And- banong ke tsamaya mo gotlhe mo ke tsamaya ke sa ke re thuso ne tšhomi engwe ya ka ya re ke na le ena a re mo nna a re ntho ya gago e ka taba gore ke gale o tsamaya ga o ke re thuso gore gore ke tšhitading yaka o nyaka o kry tšhitading yaka o išile o sa tshe mošidi a teng fa nna bana e ke fitlha gae ka bolela gana ka mokgwa ke bolela gore ke tlhako mothong ke botsa ke tšhomi o mpotse gore ntshwe wena o tetloditse ka a se tšhitading ke itlotse ka yone ao a ke re ge e le na gore ena na mpotsa lena bothata wa tseba leganang legana dilo tse le ba gala dirileng dinnete ene ge e le gore o te tšhatšitše a ke re bo o nyaka pholo nna ke kwele tšhomi nna ke te tšhatšitše and then rena re le bomoremi ra go fa maele o seke wa gana nto a kere magagešo bona mmo ke ne le bothata ba motho wa go gana nto a e dirileng nkwa bona yeo ke ne bothata ba yone ke dirile ke boditše ke tšhomi a o phoso sese Jaanong ke kgopela a ke rena ke bolela dinnete tsa Eh, ka tsa wena ge e le gore o dirile a o Tšhomi, phoso o rile mo nna a re ntho e ke kgale e utswile gore e palela batho bo botlhe ba ke tšhitadingaka ke re ya ntho eso o išile o ire so ke fitlhile ko gae ka bolela ke botsa le ngwanaka Wa dira. ga se ke ire ntho o tshwanele wa a šiba ke ba itse gore ke tlhaofodisa ke ma ba itse gore ke tlhaofodisa ke ma jale tšhitading a ke la go felela ka lebekere re ile ka ke nna ba irile o nthaile a re o irile ebile a kenya go bolela Tšhitading a ka- Gore e leng so. A re bona Bo. ebile ke fodile a re A ke le- a re mme o la wa thusa wa mpodisa. alright nakwa rena ile a ke le botseng magagešo mo bophelong le nna ge ke le moremi ke opa ke tlhogo ge ba ka re mare ke kgale o leka e ga motlhare ola mane nko o orele a se phoso tane tšatši le leng ge ke gatlhana le bontate maubane ba re no moremi o tlogela go tšea maele a ditšhomi bo o le rong go tšea motlhare ola onkuši a se gore ba re wa loya o tšere tšhitadingakela o re ile so ke nako ya gore re le botse gore tšhitadingaka mmereko wa yona e bereka eng a e bereke eng gobane o kwele ka tšhomi bothata ke go gana dilo tše re di dirileng Yeah. gona ge e le gore go bualo yela ka gare ga lebekere e E feletše kae feletse kae ba nthaile ba re e sa le a re e teng. tlogeleng moo ka mokibelo Jalo a bone ke tša ke nnoši Eh. ne ke botsa ba ke re nna ke a boifa ka re le ke a kgonyeng ke tlo kry-a ba apeile and then ba ntsholetse ka no ja ka re ke ja bošigu le ba ka tšhatsha motšhidimola ore ba tshela oile ya ntoela ke e boneng ba e gadika nka se itse ke tlo ja mara gabotse go ka kwa moroka o ke ena a sa tshepeng ola gore ola wa loya go ka kwa dilo tse di bolelang ke sese kore ka moka ga tsona kore o directa boloi ba ola that is why ke tlo dumela ge ola a re o wa moloiša and then ola a senke ke kwa dilo tse dintšhi tša gore o loiša o dilo tše dintšhi di kwagala ka mokge di ya kua go ola
Magorena re gopela o laolege moholo ka re ke re mathata a tlhamo dimaka ene le nna ke na le mathata ka go hae le nna bana ba ka ke ba khala ka mola ntate Moremi ba na le o tsa dibeke ba tsamaya ba ngala mara ba babedi ba ntwa ya bana ke ya gale ha se ya bjanong banong o tshintshilaka ke le mogopetse gore tlha nne le rena ka mo hae ha dumele ke bona boima ba bo rweleng so ka mogole bolelang gore le tla mo thusa varampata ke gopela le mo thuseng le ena a kgone go ikemela and then le ba thuse batho ba babedi ba ntwa bona ke kgolo ebile ka Moroka re tswalele yona alright ema Moroka go bolela nna mama ke a itswalla ka mokibelo wo ke a go bina ga mphatlele lo tloga kua le ka tla la roballa gae ke tlo le nyakela space ka kubaseng ke a go le thusha merupenne le baka kile le ne le mathata mantši le a boletše ka nako nnyane ene ke kwešiša gore ge re ka tlogela re tlo a tlo ba oketšega go na le batho ba bangwe ba ba ileng batla mo pitšeng tše kgolo ba tlo ya merupeng go sasa le phaseng le bitše medimo ya bommago lena ke nyaka go nyaka ditaba tše ke tlabeng ke di botša ke medimo wa bolena ntle le tše ke di kwele mmo ke kwa gore nna ke kry-a eng ye e hlolang lešata ka mogare ga lapa tše tša bolena ke di kwele di tlogeleleng nna a kere ka mokibelo ke ya ga mphatlele le tlo tloga kua la tla gae ka tsamaya le lena re ya ku le ka no tla le bana ka botse ke duma ba bagolo ba ka lebaka la space then thušo le tlo e kry-a a kere mo le tlo nyaka thušo le tlo kwa nna gore ke le thuša jwang malome ka kapa nna ke lebogile Magorena nko laolege re ya go rapela Magorena o tseba watch wa bona re ke nako mammola